pas découragé, Dieu passe tout. Quand tes bénédictions des anges t'aideront, et ils prendront soin de toi jusqu'à la fin. Quand ces bénédictions une à une, compte-les et vois ce que Dieu a fait.
toutes ces années. Deliverance, ask the Lord. Jesus had given a command. Ask. He said, if you ask, you will receive. And the scripture cannot be broken. Ask the Lord this night for grace and faith to receive. Call upon the name of the Lord. He said, if you call, he will answer. If you call, he will answer. If you seek something this night, you will receive. If you knock the door, it will be open. They told you it cannot be open, but Jesus is saying this night, it will be open. Call upon the name of the Lord. Those who are just coming, others have started praying. Don't be left out. You came here because the Lord knows who you are, and is sending his servant to you this night. So ask, so that as the servant of God, our Father in the Lord, will stand in the authority of the risen Lord. His word that will go forth will locate you where you are. Ask, and you will receive. In Jesus' mighty name we pray. The word of God said in Luke chapter 24 in verse 45, then opened ye their understanding, that they might understand the scriptures. He deliberately opened the mind of their understanding, their eyes. Let's open our mouths and pray that God will open also your understanding this night. Your understanding concerning salvation this night. Your understanding concerning the healing of the Lord this night. Your understanding, our understanding concerning heart cleansing this night. Our understanding concerning deliverance from the yoke of the devil. Open your mouth and ask the Lord this night. Wonwe na He did it for the bianu disciples. The afeto Lord is wotro able ya and is ready to le do mia it for domela us afeto also. ra le If you gbesoso are be just ya coming, join awodo us now. We've started praying already. afisi That ke the mi le Lord la will open our taflache mi understanding. va There mia are o some de things kare about the scriptures we gbegbedo have ra not me known. eye That mia when the dogbera anointed servant nane o of le mi God me who has been nyao sent for this mia definite purpose will dogbera come bena here maune this sia night and he mina ye pe opens the subola scripture siko under the dorora anointing mia of God. gbo You de will understand. tadojini sia You ta will know. mio You will kata mirola see. ase Call upon the name of the ahonane Lord. mi nane la He sumia said, si mia if we akpo call upon nane him, he will answer us. ebena The nusiansi Lord kemia is biala ready to ya nami answer us even eye this maule very day. gbesoso Call upon the pe Lord. ya In na Jesus' donti mi be mighty gbedoro name, we kata le pray. Yesu pen kose In sia me mie Jesus' do gbe mighty name, we adale mebele pray. Yesu pen If you kose know the sia me name of mie the Lord do is gbe awesome, can I hear a dale better nene amen? nyabe ma o se gbedoro nam amen se Praise the sia de Lord. kafu In kafu na Isaiah peto 45 in verse 22, the Bible, the word of God that cannot be broken, declared unto eye us, look ma unto me Isaiah and fagbale be ye saved, ta all ye ends of the earth. For I am bla God, and there is bla ton none vo ene beside me. kpokpe Wherever you are in the globe, evelia the Almighty God afisi is afisi asking us to kenelele look up togo unto Him. Somebody juamela open your mouth this night and mau say, oh fe God, give me the grace to look up atona unto mau You. bena mau Leave venu nye everything bena behind that has held you macho nye bound gbedora before. ta Look unto the nyauva Lord. Call gbo upon the name of the nusianu Lord. seke na ba And the mele bali Lord will me answer chala us this night. afeto
ɖewo The katã Bible ɖa. says the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For Almighty God found it upon the seas and established it upon the floods all over the globe, where this word of God through the servants of the Lord, our Father in the Lord, we reach. It will be sovereign. It will be authoritative. It will be glorious. It will not return void. It will accomplish what God has proposed in sending his servant to declare his word. Call upon the name of the Lord. Tell the Lord, I am a recipient. I am a candidate for salvation. Tona I am Mawu a bena candidate for yeda deliverance. yiɖo la I am a nyi gome candidate kpɔ ɖa, for healing this gome night. kpɔ ɖa Oh ne Lord, xɔxɔkpɔkpɔ, here am I. Give me gome the kpɔ ɖa grace ɖe to look up. katsutsu, gome And the kpɔ ɖa Lord will le do dɔyɔyɔ me, something that gome is kpɔ ɖa beyond le our ŋkunuxɔxɔ imagination. me. In Jesus' Mawu mighty awɔwu name we míaƒe pray. dzidziwo le Yesu ƒe Let's ŋkɔ me pray for míedo other gbe ɖa le locations in míado gbe ɖa Nigeria ɖe here, all over teƒe vovovowo Africa, ta le all over Togo the fia, Middle East, Togo, North America, Togo ƒe South America, régiɔnwo Central katã America, me Europe, kple Asia, Afrika ƒe duwo Southeast kɔ Asia, the katã me Pacific, le Oceania, yevu everywhere. dewo Let's ƒe pray du ɖe that sia this ɖe me la, night the míado word gbe of ɖa bena God ɖe will zã ya me prevail la, and dominate Mawu all those ƒe places nya la in ne ɖu Jesus' fia, ne name. ɖu fia Open your ŋusẽtɔe, mouth and call upon the wòakpɔ name of the ŋusẽ, Lord. He wòawɔ said, dɔ if we ŋusẽtɔe le call Togo upon him, le he will Yesu ƒe answer. ŋkɔ That's the me. promise. Ebena ɖe kpɔ Call ɖa upon the name ne of the Lord. mieyɔm This is la a matɔ global na mi. crusade. Esia nye And as the dzotoƒemɔ hand of God is nyakaka. stretched forth through the Eye servant Mawu of ƒe God, the ŋusẽ Bible says, la no ɖe man in zɔn all those to places will ask him yeƒe what you were subɔ He has la come to dzi. save, nobody can Eye resist him. He ne has come to Mawu ƒe deliver, amea nobody will va nɔ resist akplɔ him. He ta has le come gbedom to la, heal, ne ƒo nobody nu will la, resist naneke him. megahe Call mɔ upon the na name of the nya Lord. o. Ne be katsutsu la, naneke megahe mɔ na katsutsu o. Ne be dɔyɔyɔa, If naneke you are megbɔ just ahe mɔ coming, nɛ join o. us now. We Eye started si me praying already. ke miele godom, miele Let there godom be va an be miado gbe ɖa la. unprecedented revelation Mieva, of miva, God. miado Something gbe people ɖa. have never Mido known gbe ɖa be before. nu They said ɖeɖefia never sia a man ɖeɖefia si ke spoke like mesu this mía si man. kpɔ o la ne There's su something mía si. unusual about him. Eye Never a nu man sia nu si revealed the ke mi scriptures mekpɔ like this kpɔ la man. Let's ne pray. dogo An míakpɔ unprecedented egbea. revelation of the Eye Almighty God all over the ɖeɖefia world this si this ke evening. mesu mía siwo kpɔ tso Mawu ƒe nya la me In la ne ve Jesus' me. mighty Wotrɔ ya zã name ya we me le Yesu ƒe pray. ŋkɔ me. Le Can I Yesua hear ƒe a ŋkɔ me louder míedo gbe ɖa le. amen? Ne mate ma xɔ In amen gã Psalm ɖe ma 104, hã. in verse 4, Psalm 104, in verse Salomo 4. ƒe agbalẽ alɔfa ɖeka Psalm 104 in verse 4, ame I ne read. kpokpoe enelia. Who maketh his Etsɔa ya angels wɔa spirits, eƒe dɔlawoe his kple ministers dzo a flafla flaming wɔa fire. eƒe subɔlawoe. that Míado this gbe ɖa be zã ya God me will la, make his ministers Mawu that he has netsɔ ebe raised up subɔla a flaming wɔe fire abe beyond whatever has edzo ever been seen before. flafla In ene. Jesus' name. Ŋusẽtɔe le Yesu Can be I hear a kɔme. louder Ne matem amen? axɔ amen Open your sese mouth and bubu call ma upon hã. the name of the Lord. Eye A wo nu flaming na fire yɔ aƒetɔ be from ŋkɔ. Bayelsa here, Yenagoa, Eye the le Alpha Togo location teƒe all over the sia, world. le Togo be As people régiɔnwo view me from the la, internet or le the kɔƒewo satellite me la, or through afi radio, sia a afi si flaming ke fire. amewo Call la nɔ upon the mɔ name of nya the Lord. sem le radio The dzi Lord ya, will bring it le to pass. Yavalawo dzi ya, le Call upon Liẽwo the dzi name of the ya. Lord. Mawu be The ŋusẽ ne Lord ɖe will zɔ confirm it in the ŋusẽtɔe. ministry of our Eye Father in the Lord Mawu ne this ɖo night. kpe ƒe nya la God dzi will make to our Father míatɔ a ƒe flame of Mawu fire. ƒe God will give him an nyame. unprecedented Mawu ne zẽ anointing. abe Call upon the name of edzo the Lord. ene wòanɔ In bibim. Jesus' Ame mighty sisi name we tɔxɛ ne nɔ pray. eya ma dzi. Can Le I hear a louder Yesu ƒe ŋkɔ me amen? míedo gbe ɖa When le. God Ne met mate Moses, ma xɔ he ame told bubu ma Moses, I hã. have seen, I've heard their cry. I've seen their sorrow. Come now, let me see. Eye Mose, Mawu to na Mose, mese woaƒe ɣlidodo, mese woaƒe konyifafawo, mese woaƒe avifafawo, meɖi va be meva xɔ na wo. Hear the word of God. You are going to pray and say, Míado gbe ɖa míatɔ gbɔgbɔmetɔa that dzi. you have sent your servant to Mena, accomplish odɔ in wo my life. subɔ, ŋsi By ke the ta end ene of the dɔ wo last subɔ la amen. ɖo, Bring it ta to ɖo ŋdzi pass ke ta o in dɔ Jesus' subɔ la ɖo. name.
ɖo ɖa Let's open our agbenye mouth me and la call upon the name of the aƒetɔ Lord. ne ve He will me bring it to pass eye if you will ask. míado gbe ɖa be If you tell wòave the me Lord, eye ne agblɔ na I aƒetɔa know be it came because of me. menyie bena I eva know ɖe you tanye sent him because of my meva sorrow. bena I wòdoe know ɖe nye you luvɔ sent him tae because of my ne pain. doe ɖewo I ɖa know you le sent nye him because of vevesesewo kple eating nye others. nuxaxawo Even things that tae people say there is no hope anymore. eye Lord, what is written in aƒetɔ heaven as nu your si will ke ŋlɔ ɖe concerning the dziƒo ministry of your fiaɖoƒea me servant abe in my wo life bring lɔlɔ̃nu to ene pass. la Call upon the name of the aƒetɔ Lord, na and wòave the me Lord to will bring it to wo pass in our dɔla lives ƒe this evening. mawunyagbɔgblɔ me do gbe ɖa ne aƒetɔ Even what you awɔe are na Zaya afraid me to ask. They say it's like ebe what na is ɖe beyond nu what sia anybody si can do. ke na Jesus biɔ is ko here. la The servant awɔe of na God is wu here. nu sia nu si Man of ke na God for susu the wo na hour biɔ is ŋutɔ gɔ here. hã elabe God has Yesua le mandated him. teƒe Tell the sia Lord, gbɔgbɔ kɔkɔe hã le confirm teƒe it sia in Mawu my hã le life. teƒe sia eye In Mawu Jesus' dɔ eƒe mighty subɔla ɖo ɖa name we vɔ. pray. Gblẽ ne Can I ko hear le a Yesu powerful be kɔme amen? míedo gbe ɖa le We ɖe are ma going te to ma pray hã for other ame supporting sese ɖe ma ministers, our hã. state overseers that are here, our other ministers, choristers, Míado gbe ɖa that are ɖe supporting our Father in the subɔlawo Lord. Let's pray that vovovoawo God ta will koraɖowo also anoint them in Jesus' ame si ko nɔ name. zi me na Open your ɖoɖowo la mouth and pray for them míado gbe also. ɖa ɖe wo That the hand ta of God be will Mawu be ƒe upon them ŋusẽ also. The Mawu Lord will ƒe use them amenuveve in Mawu ƒe their asi ne wo ministry wo to dzi bless us, Mawu to ɖa overflow. zãwo be míawo hã míakpɔ yayra mído gbe If ɖa you be are just Mawu ƒe coming, we have asi ne already started calling upon sisesea God, ne nɔ wo who knows dzi. our hearts. He sees us. He knows what we are asking for. He has the ability to answer gloriously. Why not join others and pray? Mina míawo ɖeka kple nɔviwo le gbedodoɖa me ne míado gbe ɖa ɖe ame sia me ta be ɖoɖo sia wòa adze dzi nyuie amewo akpɔ gome le ɖoɖo sia me be amewo si ko le tekiniki be nyawo gbɔ kpɔm la Mawu ƒe asi sese ne wo dzi le Yesu be ŋkɔ sesia me míedo gbe ɖa le mina amen gã Isaiah ɖe. 53 in verse 1. God Almighty gave a challenge. Who had believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? When you talk about Ezaya ƒe agbalẽ ta blatɔ̃ vɔ etɔ̃ kpukpegba ame ka xɔ nya siwo gblɔ na mi la dzi se eye ame ka nuwo Yehowa ƒe alɔ ɖe eɖokui fia ɖo. Mi la xɔ Mawu ƒe nya dzi se to yeƒe dɔla ƒe nu ƒe mawunyagbɔgblɔ me kpɔ ɖa ne hoe se la anye asɔ asi o ale si ke ne va wetrɔ ya la magadzo nenema ayi woaƒe me o. Míado gbe ɖa bena ɖe enya sia nya si ke la tso nufiala gã WF. Kumoyi ƒe nume la age dze míabe tome la aƒetɔ mexɔ wo nya dzi se bena ɖe makpɔ xɔxɔ mexɔ wo nya dzi se be makpɔ katsutsu wetrɔ ya mexɔ wo nya dzi se be makpɔ dɔyɔyɔ wetrɔ ya mexɔ wo nya dzi se bena ɖe manye yayra ƒe ame wetrɔ ya do gbe aɖa Mawu awɔe na o Mawu atɔ na wo le Yesu be kɔme ɖe mate ma xɔ ame bubu ma hã míado gbe ɖa. Yesu Kristo la ele teƒe sia megble wo ɖi o. Kpɔ be esiae amewo le gbɔgblɔ so ŋuti gake Yesu mexɔ dziwo se esia nye ƒometɔ le gbɔgblɔ tso ŋuti mexɔ dziwo se Yesu wo nu na agblɔ nya sia na aƒetɔ bena
nu sia nu si ke le dzɔdzɔm le wa gbeme la kpɔ gbɔ be aƒetɔ mexɔ dzi o se bena ɖe mexɔ dzi o se wu amegbetɔwo be asi do amewo katã ebena ƒo nu nam wola dzo wòtrɔ ya abe yayratɔ ene. Le Yesu be ŋkɔse sia me miedo gbe ɖa le. Mebe le Yesu be ŋkɔse sia mi do gbe ɖa le. Miado gbe ɖa be Mawu ne wɔ nu yeyewo le miaƒe agbe me. Nu yeyewo, nu tɔxɛwo ke ye maŋlɔ be kpɔ le dzidoƒomɔ nyakaka sia me bena ɖe maŋlɔ be kpɔ le nye agbe me o. Aƒetɔ nu yeyewo, nu kewo ƒe numetoto nye mewɔ kpɔ wa wɔe nam wo zã ya me, wɔe nam wo trɔ ya, wɔe nam le fie sia me. Do gbe ɖa ne aƒetɔ bena ɖe nu ke ƒe numetoto nye mewɔ kpɔ. Ebe Biblia bena ɖe mi bia ye woana mi, mi dzi eye miakpɔe, mi ƒo ʋua eʋua eye wa aʋui na mi. Nene le ʋɔtrɔa ƒoma woaʋui na o. Bia nua, bia wòtrɔ ya, dzi nua wòtrɔ ya, ƒoʋua wòtrɔ ya. Togovi ɖe sia ɖe, togovio ɖe sia ɖe, togovio le sia ɖe, ƒoʋua wòtrɔ ya, dzi wòtrɔ ya, bia nua wòtrɔ ya be nu yeyewo, nu yeyewo, nu yeyewo, nu yeyewo na togovi ɖe sia ɖe, nu yeyewo le wo agbe me, nu yeyewo le wo ƒomea me, nu yeyewo le aƒewa me, nu yeyewo le wo subɔsubɔa me, nu yeyewo le gbɔgbɔ me. Le Yesu be ŋkɔse sia me miedo gbe ɖa le. Ame aɖeke meva Yesua gbɔ ko la wòdzona asi ƒuƒlu gbɔna aƒetɔ Yesu. Aƒetɔ meda akpenɔ la be nye madzo asi ƒuƒlu o. Nye gbakple nye ƒomea mi madzo asi ƒuƒlu o. Nye madzo yaƒe me ale si ke meva o. Ye aƒetɔa le Togo. Aƒetɔ ɖiɖi va Togo. Eɖiɖi va Togo. Eɖiɖi va Togo. Kpɔna a Yesu be ɖe. Yesu. Nye madzo gbakple nye vevesesiawo. Nye madzo yaƒe me kple nye agbawo. Agbawo, hahawo, ke me tsɔ va gbɔwoa, nye megadzi be matsɔ yaƒe me o. Le Yesu be ŋkɔse sia me, miedo gbe ɖa le. Mebe le Yesu be ŋkɔse sia me, miedo gbe ɖa le. Fofo mi dze miada akpenɔ ɖe wòtrɔ ya ta. Esime ke Israelviwo xɔ ƒe geɖewo le kluvinyenye me la, wodo ɣli na wo eye le ɖiɖi va be yeava tsu kawo. Aƒetɔ le dɔ wò subɔɖoɖa mi elabena ne kpɔ míaƒe agbawo, míaƒe vezesewo, míaƒe hahawo le Togo. Fofo miedo gbe ɖa bena ɖe nato dɔ la dzi eye nakasi Togo ŋuti, nakasi Togovio ŋuti, nakasi Togo be hamewo katã dzi le Yesu be kɔme. Fofo naneke meli ahemɔ na wò ŋusẽ ƒe dɔwɔna o. Ɖo kpe wò nya la dzi le Togo le Yesu be kɔme. Akpenɔ la be ne tɔ na mi le Yesu be ŋkɔse sia me miedo gbe ɖa le.
azɔ hadzihawo míaxɔ hadzilawo. Candidate for full redemption, praise the Lord. Candidate for full redemption, praise the Lord. The Lord was great yesterday, and I tell you today, the Lord is going to be mighty. He's going to be marvelous, because Jesus is here. And may I tell you, our Father in the Lord, my Father, your Father, is right here. So therefore, your miracle is sure. Amen. Your healing is sure. Amen. Your salvation is sure. Amen. And whatever you might come here with, the Lord will deliver you in the name of Jesus. Amen. It's time for us to worship the name of the Lord. Rise to your feet as we give him all the glory, as we give him all the thanks. Give him all the praise. He's the Alpha and Omega. Give him all the glory. He deserves it all. He's the God of full redemption. Your redemption is here tonight. Give him all the praise. He's exalted forever. Give him glory. Give him praise. You've got times and seasons in your reign. You count for light out of darkness. You don't need a man to be the God you are. You have chosen me
Lord. Everybody praise the Lord. We thank the Lord who has brought us together today again. Ye dakpena petɔ nu sia nu si ke wɔwɔ na mi egbe la ta. Because of his great redemption. I'm reading to your hearing in Exodus chapter 15 and in verse 2. The Lord is my strength and song, and is become my salvation, is my God. And I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war. The Lord is his name. Every yoke broken tonight. Sin and servitude taken away. Calamities and oppression will go away. Satanic affliction will be destroyed. The power of sickness and all the hold of Satan will be taken away because full redemption. Mia do gbera bena abusanu fe dɔ na de sia de abusanu fe fiaɖuƒe de sia de be wotrɔ ya wo katã wa hodzo le Yesu be ŋkɔ me. Mia do gbera fofo akpe na o de ɖoɖo sia ta le dzotoƒomɔ nyakaka si ke ta nye xɔxɔkpɔkpɔ blibo ne amewo katã to Kristo dzi eye míexɔe se bena egbe la nu gãwo la dzɔ la su mía si dziƒomawo míekafu wo ŋkɔ de wo ŋusẽ ɖe go eye aƒetɔ wo amisisi ne nɔ wo subɔla dzi ne woagblɔ enya la le atse kple ŋusẽ me eye bena ŋusẽdɔwɔna wa ɖe ɖe go wotrɔ ya le Togo nyigba dzi eya le Yesu be ŋkɔ me. Míekafu wo ŋkɔ, míedo wo ŋkɔ ɖe dzi elabena wo ɖeɖekpɔkpɔ be ŋusẽ awɔ dɔ le Togo. Míeda akpe na wo elabena etɔ na mi le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Míadzi míaƒe adaha mía ɖoɖo gbalẽa dzi ke le Togo teƒe sia esime ke wole eha dzim la míanɔ gbedodoɖa dzi. Míanɔ gbedodoɖa dzi. Are you washed in the blood? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride and be washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb?
Praise the Lord. Kakafuna apeto. As we remain standing Esime on our ke feet, mie gale we want chitronu to la. go to the Lord in Mia ede prayer. apeto pon kubele gbodora Shall we thank the me. Lord and Mia da exalt pe His na holy apeto name mia kafu ye pe for kwa this kwa la. second day De of keke the full redemption velia for pe all through Christ le saints. dede kpɔkpɔ Second blibona day, mo katã to Miracle Kristo dzi double in our eye lives nukeke in Jesus' velia name. nukunu Let's adziɖe thank dzi the Lord akpa for ve le wa gbeme le the privilege Yesu He be has given ŋkɔ me unto us to be here. míada kpe na aƒetɔ ne Let's mɔ thank kpɔkpɔ God si for ko the na mi be vision míeva of the teƒe global sia crusade He has given míada to our kpe na Father mawo in the be Lord. ntega si ko na Let's thank míatɔ Him le for all gbɔgbɔme that the na Lord has dutoƒo done mɔ in nya time kaka past gã sia through na this ya crusade. katã godo For many souls míada that kpe have na come into the kingdom of aƒetɔ God. be luvɔ Those geɖewo whose kpɔ lives xɔxɔ have eye wo been ge ɖe dziƒo transformed fiaɖuƒe la and me changed. wokpɔ Those who have tɔtrɔ received ame si the light of the ko gospel woxɔ and they are nyanya ƒe now kekeli living la azɔ as la children of wotrɔ God. zu Let's Mawu ƒe exalt the viwo name of the mina Lord. Let's míakafu thank Him aƒetɔ be ŋkɔ for the mina healing míada akpe nɛ that na the sick dɔyɔyɔ have na received in the dɔnɔwo global si crusades. na ame si ko Let's xɔ thank Him for the dɔyɔyɔ le deliverance ya that katã God godome has míada brought akpe na about Mawu for those who are le oppressed katsutsu of the devil. gãwo si ke ve me Let's le ya exalt katã the name of the godome Lord. mina Psalm míakafu 107 aƒetɔ verse 1 says, "Oh, give thanks ebe unto the mina Lord, míade for akpe His na good, aƒetɔ for His mercy ela endureth ne ƒe forever." ameveve kple At the yeƒe global dɔmenyonyo si crusades, ke we have li been witnessing the tegbe goodness of God, eye le the tutuƒomɔ mercy of nyakaka God, sia me la the míekpɔ grace go of le mɔ God. ƒe ameveve Let's me exalt Him. míekpɔ go Let's le mɔ ƒe magnify Him. The dɔmenyonyo Lord me is good unto míekpɔ go us. le mɔ And ƒe tonight also, even in the amenuveve Alpha location, kple ebe nusẽ Yenegoa, me Bayelsa, in eye le Nigeria, teƒe vovovowo into la any le Togo nation ŋutɔ of the gɔ hã world. fie la You might le be in Afrika dzowo me America, la le in Amerika dzowo me Canada, la le in Europe, Canada in la Australia, le in Asia, Australia le any part Asia of Africa. le Let's Afrika be lift up kɔne our katã me la voices mina and mía exalt katã the name of míakɔ the míaƒe Lord gbewo and dzi magnify míakɔ Him aƒetɔ be tonight. ŋkɔ For ɖe the dzi Lord is míado here ebe to ŋkɔ ɖe visit dzi us. ela be Mawu le He's here teƒe to sia do wɔ be mighty yeasra mi things kpɔ in our be lives. yeawɔ nu He's gãwo le here míaƒe to agbewo bring me about the miraculous bena unto us. yana be The nukunu power woasu of the mía Lord si is here, Mawu ƒe and nusẽ le you will agba have sam le testimony Togo tonight. Praise the Lord eye in advance Togo la for what He's daseɖi going to geɖewo do. asu mía si In mi da akpe na Jesus' aƒetɔ le nu si ke name we are wòda wɔ praying. na mi la Want ta to le Yesu pray ƒe ŋkɔ and sesẽ declare míedo gbe ɖa that the le miracle míado gbe ɖa global crusade agblɔ bena will keep touching dutoƒomɔ lives all over the nyakaka nations ƒe of the nukunu world la in ne Jesus' dza name. le Togo le The Yesu ƒe ŋkɔ me miracle ƒe crusade nukunu will continue to nukunu bring salvation nukunu la to nukunu those ne who dzɔ have be not xɔ met kpɔkpɔ ɖe Christ, su ame to si those ko who are mexɔ still in Yesuwo bondage la of dzi sin and ame si ko trespassing, ho anyi nɔ to le those nu who are vɔ̃ still ƒe groping kɔkuti under te the kple yoke of babla the te la enemy. They will see woakpɔ the light vovo of the ame si gospel. ko le That futua is ƒe why Jesus nusẽ te Christ la came no into kpɔ the katsutsu world, that He might save His mía people from their sins. Let us pray. míado gbe ɖa This bena global Mawu crusade wòatu will ka bring mo salvation tso abe to nu vɔ̃wo millions me all over the bena world in the name of Jesus. aƒetɔ ne tu First ka Timothy ame chapter 2 verse 4 geɖewo says, ame "Who will have geɖewo all men to be akpenanewo saved and to come to le the knowledge of the anyigba truth." katã Let us dzi pray mina that míado all gbe ɖa those that bena will hear the good news ame of the si gospel ame sia ame through si the ke global la se crusades Mawu that we nya are having to now and the dutoƒomɔ nya subsequent kaka one, sia me they la will give their bena life to Christ woatsɔ in woƒe Jesus' name. agbewo na The Holy Kristo Spirit will work Yesua with those messages, and it will bring about conviction. bena Their hearts will be pricked, and they shall gbɔwɔ surrender kɔkɔe ane unto Christ ƒoe in ɖe the wo name ame of kaka ɖe Jesus. dzi woasuwo si In be wole woaƒe nu Jesus' vɔ̃wo me name, be wole we woaƒe nu pray. vɔ̃ me ne woatsɔ We also woaƒe want to agbewo na pray Yesu and míado declare gbe na aƒetɔ that the míagblɔ miracle bena of healing will bena continue in our global dɔyɔyɔ crusades in dɔyɔyɔ Jesus' ne name. nɔ ye dzi le Remember, míaƒe the scripture dzotoƒomɔ says, by nyakakawo stripes me we are healed. ebe Let to us be pray. kabiwo me Healing la of míekpɔ God dɔyɔyɔ le will touch míado everyone gbe ɖa bena tonight in the name of Mawu ƒe Jesus. dɔyɔyɔ Those ne who are sick tsa in ne their dza bodies, ne dza having one nusẽtɔe infirmity ame or si malady ko in their body, the dɔlekuiwo le power woaƒe of the healing nutsilawo of me Christ woaƒe will touch ʋukawo them, me la and they will rise up from the woaƒe bed of gbɔgbɔwo me affliction la and míado go gbe ɖa home bena le tonight Mawu ƒe ŋusẽ ne healed, kasiwo ŋuti hale and ame si hearty ko in woaƒe Jesus' gbɔgbɔ name. woaƒe luʋɔwo le Those that are babla me lame tonight, dɔléle they me shall la rise in the míado name gbe ɖa of be Mawu Jesus. ƒe ŋusẽ The wòaɖiɖi blind woayɔ will receive their dɔnɔwo sight tonight in Jesus' name. woayɔ
dɔdɔ nɔ le Yesu be ŋkɔ me. Amewo koe wodzio meƒoa nu, mesia nu hã o. Eye ame si ko nye ŋkugbatɔwo, ame si ko nye bafawo, ame si ko wole dɔ manya ta nɔ la, wotrɔ mía do
gbe ɖa bena ɖe o le Yesu be ŋkɔme la wone kpɔ dɔyɔyɔ wone kpɔ katsutsu le Yesu be ŋkɔme míado gbe míatɔ gbɔgbɔmetɔ ta bena ɖe mɔ ƒe ŋusẽ ne nɔ edzi ame sia ne su esi bena afi ne nu la le akplɔtawo le mɔnyagblɔ la o amewo akpɔ dɔyɔyɔ nu sia ne sra to edzi míado gbe ɖa bena dutoƒo mɔnyakaka sia woahe katsutsu wɔna dukɔwo katã le Yesu be ŋkɔme bena ame siwo le abosam ƒe babla te la woakpɔ katsutsu le Yesu be ŋkɔme woakpɔ katsutsu to aƒetɔa be ŋusẽte le Yesu be ŋkɔme ebena ave me la le kekemɔ dzi bena o yeƒe kɔkuti la gbã eye le amidada ta kɔkutiwo la gbã eya ta wòtrɔ ya la kɔkuti sia kɔkuti la ne gbã le Yesu be ŋkɔme mawo ne kaka abosam be kɔkuti ɖe sia ɖe le woagbe me ne kaka ne gbã kɔkuti ne gbã le amidada ta le Yesu be ŋkɔme eye le dzotoƒomɔ nyakaka sia me la Kristo ƒe nukunu be ŋkɔ si ke wɔna nukunu la wɔna mlimanuwo si ke wɔna ŋdãdonuwo la amewo si ko le nuvɔ me la ame si ko wonye dɔnɔ wonye bafawo wole veve sem la aƒetɔ le tsukawo katã le Yesu be ŋkɔme míado gbe ɖa míatsi te ɖe nusẽ sia nusẽ si ke tsitre ɖe dutoƒomɔ nyakaka sia ŋuti le Togoa míado gbe ɖa zã bena nusẽ sia nusẽ si ke tsitre ɖe dutoƒomɔ nyakaka sia ŋuti le Togo la be Togoviwo Togo makpɔ gome le yayra sia me la Mawu be nusẽ ne ƒoe dangbe gbɔkɔkɔ be nusẽ ne ƒoe dangbe le Yesu be ŋkɔme eye nu ke Mawu da wɔ le míaƒe ŋɔli sia me la to dzotoƒomɔ nyakaka sia me la be ne ve me le Yesu be ŋkɔme bena luvɔwo woakpɔ ɖeɖe luvɔwo ne kpɔ katsutsu eye amewo woakpɔ katsutsu le woƒe aƒewo me woƒe ƒumewo me le Yesu be ŋkɔme míado gbe ɖa bena Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe mɔxenu ɖe sia ɖe ɖa dɔvɔ ƒe dɔwɔnawo coronavirus sia ƒe dɔ ya Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖa ne ɖo katã la kɔkɔƒewo mɔxenu ɖe sia ɖe no ɖo le Yesu be ŋkɔme le dutoƒomɔ nyakaka sia me Mawu la ƒe ŋusẽ ne ɖu dzi ne ye dzi woanɔ wɔdɔ le dukɔ vovowo me woanɔ wɔdɔ woaɖe zɔ le région Togo be région katã me le Yesu be ŋkɔme eye dukɔ sia dukɔ si ke tsitre ɖe nyanyua ŋutia la nyanyua me kekeli ne klẽ le teƒe sia teƒe ne kaka hlẽ le teƒe sia teƒe le Yesu be ŋkɔme ebena wɔ geɖewo woage woava dziƒo fiaɖuƒe la me ne woadze si Yesu si ke nye xixia me ƒe ɖela eye Yesu si ke xixia katã ƒe ɖela le Yesu be ŋkɔme le Yesu be ŋkɔme míedo gbe ɖa le míedo gbe ɖa ne wòtrɔ sia ta míeda kpenɔ nu si ke le ŋlɔ míaƒe dzidzi sia me míeda kpenɔ le dzotoƒomɔ nyakaka si ke ne wòva yi nena mí dɔyɔ ne tsuka mí ne tsuka dukɔwo to vitsi me nena be amewo kpɔ dɔyɔ amewo kpɔ katsutsu amewo xɔ woaƒe nuku la aƒetɔ dutoƒomɔ nyakaka sia tɔtrɔ gã ɖe va aƒetɔ mi do gbe ɖa bena ne tɔtrɔ va enu yeyewo woave me eye mi nye bena to dzotoƒomɔ nyakaka sia míaƒe dziɖuɖu asu mía si eye nu gãwo asu mía si le Yesu be ŋkɔme aƒetɔ mi do gbe ɖa be nana bena wo xɔ kpɔkpɔ be nukunu dɔyɔyɔ ƒe nukunu katsutsu be nukunu yayra ƒe nukuna ne dza be tsidzadze ene ɖe Togo
this nyigba word is katã going dzi on le the Yesu social be media, ŋkɔ me wherever le people are listening. eye Lord, I ame pray you sia touch afi them afi sia wherever afi they are. si And ke there will be amewo great ƒoƒu le nya joy la sem tonight la in aƒetɔ Jesus' ka name. siwo ŋuti nu Every gã one ne of dzɔ le woƒe us agbowo me shall le have Yesu be ŋkɔ me testimony in mía the name dometɔ of ɖe Jesus. sia ɖe For our Father, ɖaseɖila nɔ Lord, we mía pray be that more nuwo me le anointing Yesu and be grace ŋkɔ me will míatɔ fall upon his bɔbɔmetɔa life la in Jesus' míedo name. gbe ɖa We bena thank wò you for ŋusẽ having nenɔ us eyama back. dzi In eye nukunu Jesus' woadza le Yesu be name, ŋkɔ we me pray. le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Another amen thunderous minam ame sesẽ bubu. Put your hands together. Mi ƒo for the asi Lord kpe na Jesus Christ. aƒetɔ Yesu Kristo. Mi ƒo asi kpe nɛ, mi ƒo asi kpe nɛ, mi ƒo asi kpe nɛ. Togoviwo mi ƒo asi kpe na ɖela You are Yesu. welcome here tonight. in Miedo wo Jesus' zɔ na mi name. wo trɔ ya le Yesu be We ŋkɔ me. are here Mie le on the teƒe second sia. Egbe nye nukeke velia le dutoƒo mɔnyakaka si ke ta ye ŋdeli-kpɔkpɔ blibo na amewo katã to And we Kristo want dzi. to Eye mi praise dzi the name bena of the Lord for what the akafu Lord did aƒetɔ be yesterday. ŋkɔ le nu It siawo was si ke wɔ na mi just a tsɔ va yi. of Etsɔ what nye God is still going to do. dodokpɔ gbãtɔ And we believe that si ke tonight wowɔ na ame it will sia me be eye it egbea will be more aga powerful, nyɔwu egbea more ŋusẽa yoke-breaking, agba dzi ɖe and it dziwo will be eye more kɔkutsiwo agba gbã God-glorifying ke in Jesus' name. wu etsɔ We eye want to woakafu announce mɔ to be you ŋkɔ le tonight Yesu be ŋkɔ me that our Father eye in the Lord, míedze our pastor, míato na mi bena Dr. míatɔ gbɔgbɔmetɔ Kumoye is here. WF Yeah, we're going Kumoyi to la eva welcome ɖo him. aƒea me You're welcome, sir. eva And le our ɖoɖoa me mother kpli mi in the Lord le Togo is afi ya also here. eye míanɔ mother, gbɔgbɔmetɔ Esther, is hã here. Esther You're mɔmi welcome, Kumoyi hã le megbe Praise the nɛ Lord. wozɔn And miawoe we zɔn believe le that Yesu be as they ŋkɔ are me here, eye mi they xɔ are ɛsɛ be si me carrying the ke fullness of the wo va blessings of the wole gospel mia of dome Christ. ta And we are going to yayra receive blibo from them katã in Jesus' name. asu mia si le Yesu You be may be ŋkɔ me seated, mina and anyi we fa want to please eye tell us that medze ma this ato program na mi bena ɖoɖo is sia organized miewɔe by the Deeper Christian Life Ministry. And I want to agbeto be tell you hã that the ye program wɔ continues ɖoɖo sia ye le tomorrow zi me at na the same ɖoɖo sia time by eye 5 ɖoɖoa aga in the yi evening. dzi And abe wòtrɔ I yɛ want to say ene that tsɔka wòtrɔ every gane one of xoxo us la should mía yi make dzi all eye efforts to come mía dometɔ ɖe sia ɖe la before that woawɔ We ntete also bena want to wòava tell us teƒe that sia do tomorrow in the morning na there will be eyia ministers eye and etsɔ la professionals etsɔ la conference as it is for gandrɛ la Christian míɖawɔ bɔbɔ workers, na gospel kplɔlawo ministers, and hadzilawo ame professionals sia of ame si all ke dɔwɔtɔ careers. la We want to míla tell you bɔbɔ na that ame today sia we me had it in the morning, eye woda bɔbɔ and na wo I eye can tell you woafia it was enuwo wonderful. And our pastor started a series, a quadruple series, and he just handled the first part today. le Togo le And those who teƒe were sia here in the morning, Togo le they could teƒe have sia checked that míanɔ gbedoɖaƒe they were yiwo nɔnɔmewo me lynched. And tomorrow míanɔ will be gbedoɖaƒe mightier in Jesus' nɔnɔme name. elabena etsɔa Because tomorrow nugãwo is da dzɔ environmental sanitation, which begins by 7. We will make all efforts to try to be here by 6:30 in the morning so that we'll be able to avoid some hold up on the way. And we believe that as you come tomorrow, the Lord will bless you in Jesus' name. And while you are coming, inform the others that they should not fail to come le Togoa for their own míɖola yi blessings. ɖe We want to anɔ announce ɖegbe to fún you that aƒo in our ɖo midst dutopomɔ here, nyakaka ŋuti we na have, amewo katã le míaƒe several kɔwo me dignitaries le who míaƒe have come ƒuƒoƒeawo le mía to subɔsubɔƒeawo grace míayi dzi ne míyi asi me global crusade. ne míeyi And, dɔwo me la yesterday, afi sia afi si ke we míele la would have míanɔ announced, ƒoƒoƒo ɖe some of dutopomɔ these, nyakaka ŋuti ne VIPs who amewo are here, be míakpe amewo and, be we want woate ŋu to akpɔ gom please, le dutopomɔ announce nyakaka tonight me. that in our midst we have Professor Penga Joe eye ame kpekpe le mía dome Deputy Vice Chancellor, Bayelsa State ameganufiala University. gã le
Nigeria. We also have Eye Professor nufiala gan Obichini Nicholas Chula Etebu, the Vice Nicola Chancellor of Bayelsa State Medical University. amesike You're kpona welcome, sir. ni dókítà gan He is le behind Nigeria han our ele using this place Nyadome. for this program. The Lord will bless you, sir. ami amesiko God va bless you. dodo ami ama one yirami. We also have just matters Chomia be in do Bayelsa me State. asio You're me welcome, sir. mena amo watem bless you. akpo gome le And, jutupu monya kaka we have le in to our wa be midst Android as oji well amoko le Android zamla on Pastor John watem akpo Peters, gome le Samuel, jutupu monya Christian kasiame Association le of tepesia Nigeria, tepe Bayelsa no Community. galasi You're me to welcome, go sir. han watem no monya semfa And we have eye ne amole rajo jive ala odena Helen le Ujule, monya pe Permanent yola Secretary, Ministry odena of gbegom le Women, rajo jive Children ya oji Affairs, eye le rajo Empowerment, jive and ya Social oji la Development. You're watem welcome. ase monya la fima bena watem akpo gom le jutupo We monya have kakasiame Dr. ne Mrs. wape kachuchu Vivian ne A. wape doyoyo ne retired wape permanent nukunu secretary. hoho You're ne welcome. wape vokpokpo tso nu vɔn pe We shall be asime introducing eye other people tutupo monya as kakasia time ele dzi will yin egbe permit yin us. keke velia We eye now miele want kpekpe to wɔna welcome togovi ɖe to sia ɖe vevietɔa minister to agbede us, to be our hameviwo guest ɖe music sia ɖe bena minister, woakpɔ Kate gɔm le ɖoɖo gã sia Diama. game elabe Happy nukunu le dza listening. le teƒe sia teƒe míaye dzi míaye dzi míaye dzi azɔ míase míabe hadzi la gã si ke míekpe be wòava kplɔ mí le ɖoɖoa me la míane mɔkpɔkpɔ wòakplɔ mí le hadzidziwo me mawu ne yra mi esime ke mi le hadzidzi sem amen. Redemption for all through Christ. Lord, we welcome your awesome holy presence among us. And Lord, our heart's desire is to see your glory and to see your kingdom come on earth as it is in heaven. We ask you, Lord, to summon and to display your great power among us. And as you have done in the past, Lord, do it again. And Lord, we release our faith today. We ask you to pour out upon all of us your Holy Spirit with great signs, and great wonders, great miracles. We encourage all of you to just open up your hearts, to lift up your hands in praise to our God, and to believe for Him to open up the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Let it rain on us. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain.
Rain on us, rain on us, rain on us. Let your glory fall. Yes, Jesus. We are thirsty, Lord. Hear us as we call. Hear us as we call. Fill us now. Fill us now. Let your glory fall. Each person here, Let your glory each fall. person watching online. Let your glory fall. Every tongue and tribe gathered round your throne, gathered around your throne. With one voice, we cry, Holy Lord, Holy Lord. Every tongue and tribe. Every time, every tribe. Every tongue and tribe, every tongue and tribe. Glory to the Lamb, glory to the Lamb. Lamb upon the throne, Lamb upon the throne. All the saints proclaim. We proclaim, Jesus Lord, reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Hallelujah, Jesus reigns, Jesus reigns. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Glory to the For the Lord God Almighty reigns yes, He does. in great majesty. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns with awesome power and might. Holy, are you, Lord God Almighty. Worthy is
and foam at your command. Every nation rises and falls at your command, and you hold the hearts of kings in your hand. Lord, this is our prayer upon your church, Lord. Pour out your power Right now, Lord. as we stand firm in faith in this dark hour. Lord, across the nations, it is dark right now. Every nation is looking for answers. And Lord, we're right here proclaiming the answer. It's your power. It's your presence. Lord, now, pour out upon these beautiful people. Pour out, Lord, upon us. We are desperate for you, Lord. We are desperate for you. So let all who are weak rise up in your strength and sing to the one that lives. Let all who are weak all rise up in your strength and sing to the one that lives. Oh, let all who are weak, yes, rise up in your strength and sing to the one that lives. When we are weak, we are strong in you. Your strength is made perfect in our weakness. We give you glory. Thank you for eating with us. In Jesus' name. How we love you, Lord. Amen. We now bring you Choir from the Nations. चलदा फिरदा मौजज़े ओ मंडदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़े ओ मंडदा फिरदा नाम यीशु नू जेड़ा पुकारे नाम यीशु नू जेड़ा पुकारे अपने लहू दे नाल लगदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़े ओ वंडदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़े ओ वंडदा फिरदा यदी बेटी नू जिंदा जदों कीता सी बेटी नू संभालियो कीता सी यदी बेटी नू जिंदा जदों कीता सी बेटी नू संभालियो कीता सी कि मिथ्या
spoken. Let the church. Make this your response to every saying, from the healing of your body to the raising of the dead. No matter how you're feeling or how your world is reeling, battle on through the night, 'cause you're gonna win this fight. And even in the valley, standing at your Red Sea, continue to say, for your help's on the way. Now, let the church say, so let the church say, let the church amen. God has spoken. Oh, let the church my God has spoken. He has spoken. Let the church. My God has spoken. Let the church say amen. God has spoken. God has spoken. Let the church say Out of bondage into freedom from the chains that held me fast. Out of bondage into freedom from my prison, free at last. Full of fears, I was tormented by my failures. I was paralyzed by choices I had made. In the night before my eyes, the taunting dust would rise. The memories of the things I could not change. Then Jesus said my past could be forgiven. Painful shackles could all be torn away. To the chains that held me tight, God's love would be the light, and I can know the freedom of the child. Out of bondage into freedom from the chains that held me fast. Out of bondage into freedom from my prison, free
Praise the Lord. Shout hallelujah. Shout it louder. God is walking in the midst of his people. And tonight we are going to listen to some of the testimonies of what God has done. And so we want the people that are to testify to quickly come to the front of this stage to give us their testimonies. Let's listen, and while we are listening, let's know that if God did it for them, God can do it for us. Praise the Lord. I said, praise the Lord. I am Brokelly Best Davids. I'm a medical doctor. And tonight we have some testifiers that want to tell of God's goodness in their life. First on the list is Elder Mono Ebide Laba. He had partial blindness resulting from left cataract. You will hear him now. Hallelujah. 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 Hello, avec Badum. Wa Nedida wa de gomena mi agbena mi. You're ready to go play. I mean, I have a brother city me. You're ready to me. Play on me, machine man. I Tamara may be a man, Tamara be him. Tamara may also live like labor. Some of them like labor. Tamara may come like labor. Baba, no, they are. Ado, you are clear what we are actually. I can't believe it all through me. The Bob me, me. Make a blood, make a move. About forever vow. Petition, please. A petition. Praise the Lord. Our brother here is testifying of the fact that he has his left eyes not seeing clearly. But as he came to this crusade, now he's seeing clearly. God has done it. Wakafu afeto, me fuasikpe na Yesu. God bless you. Your healing is permanent. The next testifier. Put your hands together. Put your hands together. Please give her way to pass. Give her the way to pass, please. Praise the Lord. We have Madam Bibiet Osaisai. She had heart block, that's atrioventricular block, for which
a pacemaker device was implanted, and there were complications resulting with obvious failure of that pacemaker device. So she couldn't walk, numbness in the legs, she couldn't carry herself, and had been working with this walking aid since 2017. But you will hear her testimony now. Do it by faith, fast. God bless you. Praise the Lord. My name is Lynette Osasai from Bayelsa State. I fell sick in short 2015 till 17. It was so serious that we went to hospital and they put pacemaker in my left side. They told me that my heart is blocked. So they put pacemaker in the left side of it. After some days, we decided I was using my legs to walk to bathroom everywhere. Until after some days, we decided to reach house. The stitches cut open. So we came back to the hospital. They took me to second theater again, go and did another operation. Then they transferred the pacemaker from the left side to the right side. So since after that day that I returned from the theater, before I know myself, I can't walk again, I can't drink water, nothing, until I was there. They were looking for the time to maybe death or what, I don't know, until we stayed more than 3 weeks in the hospital. We asked of the size and we went through. We were there until then, no way to walk. People were supporting me to walk, do all the things, until finally physiotherapy advised me to buy this thing. So this thing helped me to support myself, to go to the hospital, to do exercise, to search everything, until that on 22nd, one of my pastor friends from Deeper Life took a paper to give me. He said there is crusade here, so I should come here, and he know that I will walk. Then I said I will walk. On the 26th, it's my birthday too, so I will enjoy. Put your hands together. What a mighty God. I will enjoy all the two together. We took lap. So as we came yesterday, I was the person to reach this place. Stayed here under the sun, since from morning till afternoon under the sun, till the rain, everybody leave the field to sites. Me and my daughter alone was stay alone until people feel back. So during the last prayer, we said, Amen. That is why I start to walk. The last amen. The final amen. There is something behind that name. You are healed, Mama. Put your hands together. Okay. Allow her to go. God bless you. God bless you. Please, can you help her? That place looks undulating. So, okay, God bless you. And then leave her when she walks out of that place. Put your hands together.
the choir now. Mifuasikpe rejo, mifuasikpe na Yesu, mifuasikpe na Yesu. Ndoyo yoa Elida. Please, if you want to receive the message interpreted to you, go nearer the gates at the left-hand side where you receive the message in your language. Thank you. As we linger on His touch,
sin. Be free from your sin. Be free from your sin. Be free from your pride. Yes, the mountains will move now. There's freedom here tonight. So much freedom. We are sure because Christ is here in this place. Now everybody let me hear you say freedom. Amen. I said amen. Amen. Put your hands together for the Lord Jesus Christ. Yesu Kristo. There is so much freedom around here. And there is the harbinger, there is the catalyst, there is the intermediary, there is that person, that God's servant through whom freedom is coming your way tonight. Our Father in the Lord, Pastor Dr. you're welcome, sir. Freedom for me. Freedom
Vovo popo egbona na o. Of the devil tonight. Na vocho abosan pe do na kata me. Vovo popo ame kpo vovo fika me malo, fika nelo, fika nyonu malo, nu tumade. Vovo popo blibo. Nu saint pe vovo popo. Vovo popo kako. Vovo popo ike anu anyi da la gbo me. Hame akata ne globe amen. Fofo nye de akpe na o eye mie yira o nko egbesia mawu gan enye mawu kalento mawu nubla ni kpola mawu lolonto mawu ike kpona nubla na mi mie nye sile tepe ya le fiensia eye mia du vovo pokpo pe azan avocho nouveau sime avocho dolele sime eye avocho satana pe nu saint sime do peji le agbesia agbeme le fiensia le Yesu pe nkome nabe wo vovo pokpo nesra chu agbesi agbe le fiensia le Yesu Christo pe nkome le tepe ya vovo pokpo na amesiame eye le do tepe sia tepe ameyo le kame ameyo le radio ji ameyo le yabala ji eye ameyo kata o le wope apome yo chaka gbaplemi me do gbera eye me glonyadi eye me globena katutu vovo pokpo na amesia me le fiensia le Yesu Christo pe nkome akpena wa peto elabena le wem le Yesu pe nkome mie do gbera le Maou ne yirami bobono anyi le wo vovo pokpo la me le fiensia nye gava na hohople pe fien e fiensia hohople ava na amesia me lekeke anye adika lekeke anye nuikele agbome agba mayiko dro dada botano yene dro vovo pokpo hohople avana amesia me le fiensia eye mele kpo vovo pokpo hohople pe video hohople blibo na amesia me ye pe video le Christo me metole me le fiamo ocha ne le maupe vovo pokpo ame Salumo talofa de kakple eton pipi gbanto ebe luvonye kafu Yehowa eye nusia nu ike le menyela ne kafu ye pe nko kokwela denuglecho nusia nchi ebe nusia nusi le menyela nu kanuchi ela bena enusia nu ike le mewa ola nye gome kpola le hohopla me le fiensia wo luvo akpo gomeleme wo gbogbo akpo gomeleme wo susu akpo gomeleme wo nugle dede wo nu chinla wo do edo ine wona nusia nu ike le mewo nusia nu ike le mewo nusia nu ike nye wo nu chinu kata me vabe ma kpo jijo pede nu chi o ewenye nu chuma ike ma wo pe nu sen atu ewenye nyonu ma ike nye gapopo ya pe nyonu eye ewenye amerike akpo jijo le fiensia ela bena nusia nu ike le meola akpo hohople cho apeto agbo minami akpo kuku velia ebe luvonye kafu Yehowa eye me ganglo yepe nyi wowo kata be o yepe nyi wowo kata gbonana agbo yepe yayiro kata gbona agbo me eye yayira pome vide pepe yo kata jimnele enu yo kata kum enu yo kata me do gbera de utapo jijemele jime mawu pe domenyonyo eye apeto apenu sen le agbo me fien ya fien oye azon po pipi tonlia egbona mi le pipi tonlia me amesi chua wo vodada kata kiawo vodada neni e o choke ya o han ebena eye wo da gbele wo dolelo kata nti dolelo neni han dolelo kata o kata lepo dolelo kata ola o maga kplodo ayire apome o vivichi me penu sima maga kplodo aya apome ko le Yesu pen come fien si ayala enye jijo popo pe fien si ayala enye ase chocho pe fien si ala o kata ola potewo pe agba pepe mo yo le juwa ola jo eye fien si amawu penu sen gbona gboji le Yesu pen come
minamia kpɔ kpukpui enelia me ame si ɖea wo agbe tso gbegble me emanye xɔxɔƒle alo ame si ke ɖena wo agble tso gbegbe me eye wòsɔna ame si kɔku fiakuku ɖe dza nɔ ta dzi na o dzidzɔkpɔkpɔ ƒe fiakuku eye mawu ƒe lɔlɔ ƒe fiakuku eye dzidzedzekpɔkpɔ ƒe fiakuku ava agbo dzi so fiasia dzi gɔ hã le Yesu ƒe ŋkɔme. Ebe ame si ɖea wo agbe tso gbegble me eye wòtsɔ amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ ɖɔna na wo aƒetɔ akpɔ nublanui na wo esime wòahe to na wo le wo nu vɔ̃ ta la esi woanɔ gblɔ be mikpɔ ŋutsu ma ɖa mikpɔ nyɔnu ma ɖa nu vɔ̃ la vɔ̃ɖi nu vɔ̃ la ŋkɔma ya wo ɖe ɖa le agbewo ŋuti so egbea dzi atsɔe ke wo eye awɔ wo ye nànye ame yi ke kpɔ ɖeɖe blibo wotsɔ nu vɔ̃ nyewo kem eye ɖeɖekpɔkpɔ sɔ asi nye me wotsɔ nu vɔ̃ nyewo kem eye azɔ aƒetɔa ƒe nublanuikpɔkpɔ adze yewo me le wo agbemeŋkekewo katã me azɔ mina miakpɔ kpukpui atɔ̃lia afi ya ye xɔxɔ ƒlea ele ame si tsoa nu nyui ɖia ƒo na wo amegã kuku ela ɖe ahedada ɖa le agbewo me ela fukpekpe mɔ katã ela ɖo ɖa le agbewo me bena ɖe naɖeke mele asi nye ma ɖua nyama la trɔ so egbea dzi bena ɖeke mele asi nye ma doa nyama la trɔ so egbea dzi bena ɖe nyemenya afi ka ma nɔ fi ke ma anye aƒe me ma nɔa nyatsi ma evɔ ebe ame si tsoa nu nye ɖia ƒo na wo amegã kuku ale be wo ɖekakpui nyenye gaɖoa yeye me abe hɔ̃tɔ ene enu tsi kɔ nam le agbea me nyemeganya leke tutu ma nɔ agbea o enu tsi kɔ nam ɖeɖite nu tsi nye eye mele ku la eye nu se mele menye oa aƒetɔa awude agbe yeye ɖe me o eye nazɔ abe hɔ̃tɔ ene eye edziwa anɔ wɔdɔ nyuie ɖe eye ekotsitsi adzo madzimadzi adzo eye kuku yiwo katã wɔ be ne xa gbɔdã enumɔ katã wola dzo wola ɖo ɖa le agbo me fiase le Yesu ƒe ŋkɔme xɔxɔƒle ye ame ɖe ɖe do wli gbe be xɔxɔƒle na ame sia ame le Kristo me yeƒe viɖewo. Salumo talɔfa ɖeka kple atɔ̃ kpukpui adrelia eya nye ame si Yehowa nyamawu la ela ɖo ɖa le babla sia babla me aɖo to bivitsi ɖe kpekpe me eye amenua mele di o la amenua ne di ma si eye woƒe xaxawo katã me aɖo tso xaxawo katã me fiasia le Yesu ƒe ŋkɔme eɖewo dogo le me eɖewo ebe nyenye mawu eye nyemetrɔ o mebe nyenye eya ma ke tsɔ eva yi egbe se yi ɖe mavɔ me ame ke xe felitawo ame ke le gbɔwo le fiasia eye ame ke sɔgbe aɖewo dogo kpakple sika kple klosalo eye wo dometɔ aɖeke gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ aɖeke menɔ wo dome o. Mele kpɔ le afi ma nu sia nu tso ɖusime kaka sɔ yi ɖe emia me gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ ɖeke mele mia dome mele kpɔ o eye so ŋukɔ kaka yi ɖe megbe dome so ɖekakpui dzi kaka sɔ yi ɖe ametsitsi dzia gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ ɖeke mele mia dome egbea o. Elabena kɔsɔkɔsɔwo katã wo ŋe wo dzo eye nu sia nu yi ke sɔ nuxaxa va agbo me sɔ va dziwo me aƒetɔa aɖewo ɖa o fiasia mikpɔ ɖekakpui nye ma meko nu kpɔ gbeɖo eye nukoko ma ge ɖe ŋkume na wo mikpɔ ɖetugbivi nye ma ɖa meko nu kpɔ la vɔ afia ya la enukoko alɔgbɔ nukoko ma ge ɖe ŋkume
elabena ame aɖeke ŋutɔ makpɔtɔ yi ke nye ame gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ le mía dome le Yesu ƒe ŋkɔme. Enua me tɔn ɖeka eve etɔn eye ema megbea xɔxɔ blibo ava na wo. Mina ne miakpɔ enu gbãtɔ. Xɔxɔple tɔxɛtɔ ƒe nugbedodo egbɔna na wo, edo nugbe na wo eye eƒe nugbedodoa mado kponu kpɔ gbe ɖe o. Enye amegbetɔ ƒe vi eye mate ŋu ado kponu o. Enya yi ke wogblɔa ela wɔ ɖe dzi pɛpɛpɛ. Enu yiwo katã wogblɔ sonutsuwa awɔ ɖe dzi. Fia sia la wola va me na wo. Mele kpɔ ame aɖe wola tsi kpo la nɔ tsi. Dzidzɔkpɔkpɔ age ɖe me. Mele kpɔ ame ɖe ɖe yeƒe ŋkuvi yiwo gbãnea wola ʋu. Mele kpɔ ame ɖe ɖe agbenɔnɔ nu vɔ ƒe agbenɔnɔ ma agbe ƒoɖi nɔnɔ ma aƒetɔ aɖewo katã ɖa le agbe me. Wobe xɔxɔple bibo ƒe nugbedodo, xɔxɔple tɔxɛtɔ ƒe nugbedodo eye evelia ewɔwɔ aƒetɔ awɔ ɖe dzi le agbe me. Ame aɖe ne do ɣli gblɔ be aƒetɔ la awɔe nam, aƒetɔ awɔe le agbenye me eye awɔe na ame sia ame. Ewɔe na Maria yi ke medze si ŋutsu kpɔ o. Esusu bena ɖe enye enu yi ke medzɔ kpɔ. Ebe nu sẽ ɖe ava dzi o. Ebe nye menya ŋutsu o ɖe eye dɔ la gblɔ nɛ bena ɖe be gbɔgbɔ kɔkɔe ado vɔvɔli ɖe dzi o. Eye ne gbɔgbɔ kɔkɔe ado vɔvɔli ɖe dzi o le fia sia la, o la kpɔ bena nu sia nu yi ke ɖi be matemi la adzo le agbo me. Eye ebe wo yra nyɔnu ma yi ke xɔ si elabena nya yiwo gblɔ nɛ tso aƒetɔa gbɔ la ava me nɛ. Nya yiwo gblɔ nɛ tso aƒetɔa gbɔ emikpa enu yi ke woagblɔ na o le agbe mea ava me na o. Eme vava na xɔxɔple bibo ƒe me vava le miaƒe agbe me eye etɔ̃lia gomekpɔla ame ke la kpɔ gome le me. De ame sia ame ka le dzi be yeanye gomekpɔla o nakpɔ gomekpɔlawo ɖe wakafu aƒetɔa. Nye meva abe nukpɔla ene o lo, nye mele edra sempi fia abe nukpɔla ene o lo, va nye tsa makpɔ gome le me. Gomekpɔla ye menye, gomekpɔla ye menye. Obe gomekpɔlawo le xɔxɔple egbegbetɔ megblẽ na mi bena ame yiwo nɔ anyi va yia ale ke wokpɔ xɔxɔple eye emegbe le egbe ƒe ŋkekewo me ne va aƒetɔa gbɔ eye ne va aƒetɔa gbɔ esi ne va aƒetɔa gbɔ woe zɔ kaka ge ɖe xɔxɔple wa me, woe zɔ ge ɖe katutu wa me, woe zɔ ge ɖe Mawu ƒe nu sia me le fiafia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbãtɔ evelia eye tɔ̃lia ne mi ge ɖe tɔ̃lia me kɔ nakpɔ be le amen mamlɛtɔ agbɔgblɔ me kɔ akuku wa kpɔ ɖo ŋuti. Enu gbãtɔa ye nye nugbedodo. Wobe xɔxɔple blibo yi ke nɔna anyi ɖaa ƒe nugbedodo, xɔxɔple tɔxɛtɔ yi ke anɔ anyi ɖaa ƒe nugbedodo. Mose ƒe agbalẽvelia tade kpukpui adelia gblɔ na Israelviwo bena eya ta gblɔ na Israelviwo bena nye Yehowa makplɔ mi le dɔ sesẽ si wɔm nye le Egypte tɔwo la nu eye mana miavo atso miaƒe kluvi dɔ la me eye mado nye alɔ ɖa atsɔ ŋusẽ gã aɖe mi le kpukpu adrelia me ebe mawɔ mi mianye nye dukɔ eye aƒetɔ awɔ wo aɖe wo dogo le me. Afi ne le fu ma kpem ɖe aƒetɔ aɖe wo dogo tso me. Afi ke ne le ƒoɖi ma aƒetɔ aɖe wo ɖa le teƒe ma. Aƒetɔ aɖe wo ɖa le nu tete ɖe anyi ma katã me aɖe wo dogo eye nanye ye ŋutɔ ye ƒe dukɔ. Leke agbea la nɔ nenye be dɔkita gãtɔa ele le ŋku ɖe ŋuti o eye le kpɔ gbɔ o eye kesinɔtɔ ƒe kesinɔtɔ yi ke le anyigba dzia ɖe ekpakɔ o bena ɖe leke natem anɔ agbea o gbegble dzidzɔkpɔkpɔ blibo
ameke bronya amepe nya gromi le tepe ya putana dokita okata e putana kesino to okata yenye maunu so okata to ye yona dolole pepe eye de na nu fun ola de pepe eye ame gbojogbojo to de siade e de na o ele gbona be na de ma de o pedo jile ntina o ebe ma tuka o ele do pe jina o ye eye emegbe esi wa de o fola ebe ma de o eye na nyenye duko eye na nu agbe na mawu eye nu sianu ikele jibe ya gere agbome ya chaka agbola mawu koko sofa ye nto do kigbo eye ela tutu nu mokata dale agbome jijo popo pe agbele nko na olu taro junu pe agbeye male nko na o ela bena nu ko mawu pe nu gbedodo ele tokere nto mawu pe nu gbedodo enye kokoplo pe nu gbedodo ikena na nyi so inada ela cho sofa ye nto do kigbo eye na nye eto eye manye mawu manye myape mawu anye wo mawu anye wo wola anye ameke khefele tawu eye asoye penu se acho agboji eye emegbe egbobena bena na nye egbe na nye you will know the joy egbere ye na nya jijo popo ke no na hoho popo me egbe na nya jijo popo yike no na doyoyo me jijo yike no na fufu popo bibo me egbe me na jesi jijo yike vana nenyi bele o de afifafa o nu veve so kata dale agbo me fie ya na nye manye gbobe nyin to manye egbe ya jijo popo nja ma jesi egbe ya egbona la gbo me Kristo nto Yesu nto ma zogbona gbo de la nto ma gbona gbo ameke hena fere tawa ye nto ma gbona egbona pata zirika egbona nyonu ma gbole tepe ma amema ike ejesi gbebe na nusia nu trota de gbo eye nusia nu chaka jagudu agbugbo ye gbona na wo eye na jesi apoto apenisele Yesu pen come eye so ye ji eglobe nanko ebe eye mia jesi be nyenye Yehowa mia pe mawu amesi plomi cho amesi plomi le dosesela nu cho Egypte eye ma plomi ayi anyigba ebe ma plomi ayi anyigba mikpa amegedo ne be ovajudo pu monya kaka abe eyoleke togbeni o dogolo o nu fome o dogolo o dololo me o dogo le wope atike zaza ba alonye fi podenya ikolo jawo dole me eye apeto ene de dogo la fide de ela soso de na de me mebe de apeto akọ de na de me mebe adole na de me wa soso de nu bubu de me mikpa nu de kanye be na dogo le Egypte nu de kanye be na de na dogo le Egypte eye ne le dogo vola ele be na gede nu gbedonyi gbaji eye ema yenye enu velia yike mauja wole agbome ela de odogo ne de odogo re ela fluye pe aboda eye apeto ala koko yikaka jijipa le gbegbe na asimo iko pona nu se la gboji sa ma ga tema de agbogbo azon o eye emegbe akọ aso dade agbososo pe anyigbaji akoso dade jijo popo pe anyigbaji asoso dade doyoyo pe anyigbaji eye wa soso dade agbososo blibo pe anyigbaji ne de odogo ala ko de na de me globe amen la globe amen so sere masi eni agbom apeto alebe yawo minami akpo tito pe agbale tafe eye makli to pupui mi le kele aji pupui mi le kesia egbon le tito pe agbale tafe tito tafe pupui enelia amesi choin todo kwina le miata agbon be le tanye bobe le tanye amesi cho edoku hena de tanye de miata bene ya hefe de miata ahomi acho seji momo katame seji momo neni me apeto ala do le fien seji nouveau neni me apeto ala do le fien yo eye agbe bada agbe flo no ma neni me apeto aja dolo katame edovo ela swasio ela degbo na nye la nye gome pola ebenari amesi cho edokui hena de miata bena ya hefe de miata ahomi ato seji momo katame eye bena ya kro juko si doa vevile tonye wo melanuchi hena yento dokui
Tonight, Le is fien your sia night. la, fien oye sia. I said Me be fien tonight, sia, it's your fien night. oye. They will do it for you. Ela in wena o le Jesus' Yesu name. Kristo pe nkome. Hey, look at Mina John, miakpo 1 John Johannes pe chapter agbale 3. gbanto taton. And I'm reading Johannes from pe verse agbale gbanto 5. taton. Makli sokukui John atoliaji. Johannes pe chapter agbale 3. gbanto taton. And we're looking Makli at miakpo verse 5. kukui atolia miakpo kukui And you atolia. know. Eye mie I nye know. bena gbobe me nye bena. I said I Gbobe me know. nye bena. I said I Gbobe me know. nye bena. And ye Eye know me that nye he bena. was Eye amade edo manifested kufia. to take Ene away yachomya our pe sins. mouvant ayi. And in him Eye mouvant de ke is me no le sin. eyame o. Becomes Yesu anything evade. that God Eye calls amesiame. sin. Amesiame. In your Okata life. wo mouvant. Le Tonight, agbomea. it is Le taken fiensia away. la echo mouvant mo That's kata why to. he came. Enumacha. He came Enumata so ye that wova. all Efa the sins of benade your life, mouvant yo kata they le will agbomea. take Yesu everything alo away. kata And he knew joy. that he was Eye minye bena ededo kufia. Ededo kufia le Calvary. Ededo kufia le atiso ganchi. Bene ya chomnya pe mouvant ayi. Eye mouvant de kemele eyame o. Minamia papu nyiria. Papu nyiria le papu nyiria me. Amesike ebe amesike mouvant womla eya cho abosam me. Nyea nyema cho abosam me bro nyama gble. Probe nyea nyema cho abosam me o. Nenye be ne cho abosam me sade kakaba na egbere. Consider if I may anele abosam gbo. Eye pe if I may anele abosam gbo kakaba na egbe pe gapopo ya jire. Azola totova dovo. Fika nele ha. Me ba fika me be totova dovo. And then the Lord Eye sonyeji apeto anton to ye pe nusenji alọ mouvant mo fọn bubu kata agọjojo kata alọ kata da la dome eye wa na ofofo kpọkpọ fiẹ si alẹ Yesu pe nkọ egblɔ bena nkɔ sɔ ye ti obe eyata obe esi anutsi ye mawuvi la de eɖokui fia bena wagble abosam ƒe dɔwɔwɔ dome. Fika ye o dza gble abosam ƒe dɔwɔwɔ lo la gbome ye la gbenyeme ye mebe fika ye hã fika ye Yesu dza gble abosam ƒe dɔwɔwɔ lo edza gble dome ɖa le agbo le wo susu me abosam ƒe dɔwɔwɔ yiwo katã le ƒuwo me Yesu agble dome Yesu Kristo agble abosam ƒe dɔwɔwɔ katã dome keŋkeŋ le agbo me Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina miakpɔ nu velia evelia le teƒe ya enu velia azɔa mieva ɖo xɔxɔ ple ƒe eyiyi enu velia yenye be eme vava xɔxɔ ƒe blibo xɔxɔ ƒe blibo ƒe me vava le agbo me ava me na wo eɖe ne do ŋgɔ be eva me nam xɔxɔ ple blibo xɔxɔ ple xɔasia xɔxɔ ple ke taɖodzinu le ŋutia yeƒe me vava le agbenye me mina miakpɔ salumowo ƒe agbalẽ ta alɔfa ɖeka kple etɔ̃ ta alɔfa ɖeka kple etɔ̃ mina ne miakpɔ kpukpu velia le kpukpu velia me ebe luʋɔnye kafu Yehowa eye me gaŋlɔ yeƒe nu miewɔ be kpukpu tɔ la le vegbe me ame si tsua wo vodadawo katã keawo. Ame si tsɔ wo vodadawo katã keawo eye woda gbe le teƒe ma mebe ne le teƒe ma le fia sia efia ye edza wɛ keŋkeŋkeŋkeŋ awɛ ne wɛ egbe koa edza tsi agbo me sɔ yi ɖa ye edza kple futɔ ƒe dɔwɔnɔ mina miakpɔ kpukpui blave le kpukpui blave mea egblɔ bena ɖe ebe edɔ yeƒe nya ɖo ɖa edɔ nya ɖo ɖa wo fifi la xɔxɔ ple ƒe nya edɔe ɖo ɖa wo ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya edɔe ɖo ɖa wo nusẽ ƒe nya edɔe ɖo ɖa wo
dɔyɔyɔ ƒe nya ye wòtɔ ɖo na wò. Salomon ƒe akpɛta ƒe ɖeka amandre kpekpe blaeve woɖo yeƒe nya ɖawo woyɔ dɔwo eye wohe wo tso woƒe ʋuwo me eyɔ dɔwo katã eyɔ dɔwo katã mía dometɔ neni hã eyɔ dɔ mía katã mía dometɔ neni Yesu dza yɔ dɔ edza yɔ dɔ pifi la elabena egblɔ be yeƒe nya ye ebe etɔ yeƒe nya ɖo ɖa eye woda gbe le wo ŋuti eye wohe wo ɖa le woƒe ʋuwo me ehe wo ɖa le woƒe ʋuwo me eye wohe wo tso woƒe ʋu la me. Le fia sia fia ya enye ŋkɔ enya yiwo gblɔ aƒe me vava le agbo me mebe enya yiwo gblɔ nya mawu gblɔ na woa yeƒe me vava le agbo me nuku gbagbãtɔwo akpɔ nu kplibɔkplibɔtɔwo atsitre ye woatɔ asɔ̃li dzi eye ame mawo yi ke kɔkutsi ɖe le woƒe agbe dzi eye agbakpekpe ɖe le woƒe agbe dzi fi ƒode ɖe tso futɔ agbɔ le woƒe agbe dzia le fia sia la fufukpɔkpɔ blibo ɖeɖe blibo xɔxɔƒle blibo le Yesu ƒe ŋkɔme. Mina ne miakpɔ Yesaya tabla nevɔtɔ Yesaya tabla nevɔtɔ makli tso kpukpi gbãtɔa dzi Yesaya ƒe agbalẽ tabla nevɔtɔ eye mina miakpɔ kpukpi gbãtɔ Yesaya tabla nevɔtɔ kpukpi gbãtɔ azɔ ale Yehowa ame si wɔ wò Yakob eye wòme wò Israel la gblɔ esi. O Israel, fear not. Ebe megavɔn o. Mebe Yehowa le gblɔ be megavɔn o. Zaya ya re. Fia ya enye dzidzɔkpɔkpɔ ƒe fia na wo be megavɔn o. Ebe fia ya enye ŋusẽ ƒe fia na wo megavɔn o sia. Ebe fia sia re enye aseye tsotso na so aseye le wo xɔxɔƒlea ŋuti. Ebe megavɔn o elabena meɖe wo. Elabena meɖe wo. Metsɔ wo nukɔ yɔ wo be tɔnye ye nenye. Ebe tɔnye ye nenye. Yehowa le gblɔ be tɔnye ye nenye. Do you want to belong to Satan forever? Dene dzi be yanye Satana tɔ sɔ yi daa. Dene dzi be yanɔ agblenuva me sɔ yi mavɔmavɔ mea. Ebe de edzi be yanɔ agbe le ŋgbledede tamebubu mawuvi ye nenye. Mawuvi yi ke xɔ ƒle. Ebe de ebe tɔnye ye nenye. Eye owe wole na fie sia bena nukɔ na do dzesi bena de mawu ma ye le gblɔnya ɖe na ye eye fie sia na nye tɔ. Eye wòtɔe ɖo la wɔ nyametsotso ɖe eye nagblɔ bena de trɔsubɔsubɔ bayibayi nagblɔ be vɔwɔwɔ bayibayi nado bayibayi na vɔɖivɔɖi nyenye eye ale yi viviti ƒe mua nado bayibayi ne eye sɔ ye dzia nagblɔ be aƒetɔ me va ɖo aƒetɔ me va gbɔ o. Meva be nyemagatrɔ yi megbe dome kpɔ gbe ɖo nyemagatrɔ ayi ɖe nuvɔ gbɔ kpɔ gbe ɖo alo ame ɖe le nya ya se hã ela va me na o. Dzidzɔkpɔkpɔ kaka ɖe dzi nyametsotso ameɖoku tsɔtsɔ na nasɔɖoko sɔ na aƒetɔa eye nagblɔ be aƒetɔ nye nye si meva ɖo vɔ nyemagayi megbe dome kpɔ gbe ɖe o eye fie sia la ava me na o nenema xɔxɔƒle. Aƒetɔ awɔ ɖe dzi le agbo me dɔyɔyɔa ava me le agbo me gaɖeɖea ava me na o eye aƒetɔa le wɔ ge na o. Ame ka ƒe nya gblɔm me le hã medzi be makpɔe le afi ka ne le hã kɔ asi dzi la dziƒo ne kpɔ dziƒo ne kpɔ dziƒo ne kpɔ gblɔ be amen le nyama dzi gblɔ be amen. Nutɔ̃lia ɖoƒe tɔ̃lia azɔ gome kpɔlawo le sã kpakple egbe ƒe xɔxɔƒlea me. Gomekpɔlawo le xɔxɔƒle tsãtɔ kpakple egbetɔa me. Mienya nye le wɔ dzudoƒo mɔnyakaka ya fifi la. Ye le ƒe yɔ me nye wɔe le dzinu gbãtɔ me le ƒe sia me nye wɔe le dzinu velia me eye azɔa nye le wɔm ɖeka eve etɔ̃ dzinu tɔ̃lia me ele nye tɔwoe ma. Tɔwoe ma mebe de tɔwoe nye eya wɔm nye le la tɔwoe eye mekaye dzudoƒo mɔnyakaka xixia kplokodoa ƒe dzudoƒo mɔnyakaka ya mi nɔ wɔm le Taraba eye sukuvi ɖe nɔ teƒe ma sukuvi mawo de o kplɔe ɖe
kule kware be ntore nsede kemelo mu o ma te ma pere o todo kunchu ela be o gbojo alegbegbe ela be na nuko se di model wo pe la me eye wo pe nu ti be te pere pepe ya kulu ya wa ble mo me ga le te po eye le judo po monya kakama me le jinu fe ya me eye esime eyi avado be na ma wo pe nu sia ne wo na de ma wo na de lo pa gbe me eye azon mele globe na nko ela te ma wo na de le yen todo kwisi nusia nu lepetepe nusia nu lepetepe chape vraiment ojo vevese se mo kata ojo so imavomavo me fie ya towe not only here menyi be afia de ko yolo o be Nigeria to de ko ko ya awo we are somebody le Nigeria amade completely mad. Ejadava keke. And it was terrible for him and the family. Enye agbande na yento gbapele be fomia eye amiade pleva judopo monya kaka le Burkina Faso ejububume eye gbedodo da no jiyim le Nigeria afiko no judopo monya kaka womle eye mawu penusia ejedeji le kaka tepema eye gbogbo fondi mo poto pa gba o togo mo ko sebe le ja poasi pe na Yesu e poasi pe na Yesu eye fiensi ayare complement evadonao towero komo popo wa towa evadonao ne jakpo gomeleme I will be a partaker. Emmanuel fia Number 3 now. Nous tolia azon komo polao le sans takle egbe pe okople lame Galatia to pe agbale taton Galatia to taton makle chokupu ton liaji Galatia to taton yakle chokupu 8 ton liaji obe Christo khefele miata Christo khefele miata fi podere pepe yikele agbomia o poto pa gba o chola gbome sofia ajele Yesu pon kokuti de pepe o gba kekem o kakao kokoso de pepe o cho le fiensi ale Yesu Christo pon obe Christo khefede miata khede micho fipode la me esi wo zu fipode le miata ela bena wo ngrodi bena wo profide amesia mesi wo gere atinula le pupu inelia me bene Abraham pe yairala na fatron subola oji le Christo Yesu me bene mia hogbogbokoe pe nugbedodo la to hoseme nugbedodo kata taking from the Lord from the throne and giving o cho abeto agbole fiasi pe aji eye egbe o cho fi pode mo o cho nyagbodi ma o na o le Yesu pe nko me nugbedodo o cho na o not the past. Those people, the children of Israel viewer le pepe keke momia leke hople asuosion wo ke no kluvi nyenyeme epe ye wo no kluvi nyepe anyigbaji eye nawola le imamela hople evanawo mekale ike efene niye no bablamo menno makale ike gbogbo pe babla de la gbojo efien ya dia efien ya enye fien eye hohople blibo avana ono bablate ono kuvinyenyete efe alofa o leke wotenfa menawo yo po gadedu na trode apetola chi gbakple jiblibo nenema wo na trode apetola chi gbakple jiblibo nenema manche me ja yomi be na trode apetola chi do ma hine de na solomesa ne de na solome kosida o gbekoe eye another thing eye le kosida mela ne ve subo na nububu menye ma wo yo vu afie ya na trole nu mayome me be fie ya na tro empty the house of Laban. The Lord told them, Laban symbolized evil,
sin, nous vont defilement, something that was not good in the sight of the Lord. And the Lord said, "Search your houses and take leaven away completely." That's what we are doing tonight. As you come, you return to the Lord, you empty your house of leaven. He did not out of the land of bondage. Out of that time where you have been, you will not be. You say, "Today is my time, and today is my day, my day of salvation." You will not delay, you will come. He will eat of the body of the Lamb. The Lord who had given himself to you, he said, "Come, I give my whole self unto you." The Lord Jesus Christ, the Lamb of God, that taketh away the sin of the world. You are believing, you embrace him, and manna receive from the Lord. Anyi agbeo anyi wolubo apeto anyi wohosi eye azon menye abolo de denchi ko amegbeto anu agbero vo anyasi anya ke donacho mawupo enume eye apeto eglobenari ne me kpo voila matom nyanchi avai begle atota na avai begle de siade na so Yesu pevu alevia pevu eye na gbebe me kwesi bena ovua ekoda nyire tanye eye alea apetoa a de gbeglesia gbegbleda ebe vondodro magava o ebe tokeke magava agboji azon o eye ngomro jesi ke gbledo ayi bena ko na tro esine va apeto agbori ne va gbo egbe eye so yi mafo mela na no apeto Yesu me eye maga tro me gbe le apeto agbo ke o na no apeto agbo is greater than a household. It's greater Amesi than elolo a community. And the Lamb Yesu is for maupe everyone. alevia Behold, the Lamb that ebe taketh mi kpara away maupe the sin alevia ike of chokika the me ponu fo whole soyina world. And therefore yenyesi all the people eye around you, amesia when me you are coming ike tomorrow, you trodo come nele along gbona with choko them, na kplo over you obey na the kplo word over of eye the Lord. ale Sing wava the word of the aho Lord maupe nya that says, keep on following, and then I will make you the person ebe that God je has yonyeme created you to be. eye And ma wo then na nye neglect ame kume not mawu jibe na the nye holy nation of the Lord. It says the Lord will join you to Apetoa this holy akpede nation, nuchiu. to the people of God. Your na redemption starts gede maupe tonight, jukola and me then it will hople continue, anyeto continue, eye wa and yeji continue ano yeji ever sofia in yaji Jesus' so name. yidale Yesu penkome Are you ready? dene sogbea Heaven is ready for you. jipo I chan said, are sogbe you na o ready? dene sogbea The redemption of the Lord hople is ready and apeto ape available for you fehedeta now. Are you esogbe na o ready? dene sogbea The salvation of the Lord will be given apeto unto ape you. hoho Forgiveness of the anyeto Lord will be apeto ape given chochoke unto you. anyeto This watu is na the o day of egbe redemption, yenye of wo hoho salvation. pe And nkeke as the wo Lord dede calls pe upon nkeke you, and eye he says, apetoa let the wicked eva forsake his way, and the ebe righteous amefoni man ne his dasile thought. yepe And let nufo him wonchi return unto the Lord, and the Lord eye wa will trode apetola nchi abundantly eye pardon apetoa tonight, anyo domine will forgive atweke you. gede He'll set apetoa you free. atweke o He'll save your soul. atuka o He'll change ade your wo life. luvo He brings eye wa you tro wo out, agbe and he will bring you in. He brings ela you dere out, togole na de and me he'll e wa bring cho so you de tepe in. bubu Heads bowed, nya eyes bobota closed. eye miamia nku Heads bowed, nya bobota eyes miamia nku closed. You want nele to come ji out of your be sin, na dogocho nufo wo me come out of your transgression, na docho jidada wo come me out of your iniquity. na Here dogo we tso are now. The nuvon chance is waiting jidada for wo you kata now. me Raise up egbe that fi hand. mie le fifi fi ne le Lord, fifi la I'm mon ready. pokwa swasi o Lord, I apetoa come out. Lord, apeto I confess me my sogbe sin. apeto I me forsake togo my le me sin, apeto me and I hunu want vonyo me Jesus to be my eye me jibe Savior Yesu na right now. nye Where are de you? la Where are nye you? Raise up fifi that la hand. God pika ne bless you lo there. kwa God si bless wo you ji there. I see that. mau God ne bless yira o le you te pe there. kenele Raise me it be up mau ne very yira o le well. If afi you're mai raising kenele up your hand, kwa si please wo stand ji up. ne le ko Wherever asi you are, ji te you pe are sia te pe saying, kenele a I chitre come out. eyi ne kwa si ji ne Out of chitre darkness. ma e go be ne le gbo be na me Out of togo le sin. vivi chi me
me dogo le nu vɔn me dogo le dipopo ɖe kpekpe me dogo le nu vɔn ƒe agbenɔnɔ nyewo me do le me eye me dzi be ma ge ɖe xɔxɔ ƒle me dzi be ma ge ɖe aƒetɔa ƒe xɔxɔ me fika ne lo tsitre teƒe sia teƒe ke ne le eye esi ne tsitrea gblɔ na aƒetɔa be aƒetɔ me va ɖo vɔ ne gblɔ be o aƒetɔ me va ɖo la aƒetɔ me do le me do le nu vɔn nyewo me do go le agbevɔ nyewo me do go le vɔɖivɔɖi nyenyenya me eye aƒetɔ kpɔm ɖa me va gbɔ o yesu me va gbɔ o ebe me tsia yesu be yesu gblẽ la be yesu woe anye aƒetɔ nye woe anye ɖela nye exɔwe demona ma do gbe ɖa le tawazɔ fofo le yesu ƒe ŋkɔ me do gbe ɖa le ame sia me do tso nu vɔ me ame sia me ke do tso gbegblẽa me ame sia me ke do tso woƒe gbegblẽ nu vɔ ƒe agbe me eye wova yesu gbɔ be yesu nenye yewo ƒe aƒetɔ tsɔ woƒe nu vɔ ke wo eye natrɔ woƒe agbewo natrɔ woƒe nɔnɔme eye natsɔ agbe yeye ke ɖe wo me pipi la le yesu ƒe ŋkɔ me. na be wo xɔxɔ ƒe dzidzɔ ne ge ɖe wo me eye xɔxɔ ŋutifafa yi ke dona tso xɔxɔ me ne nye wo tɔ eye dzidzɔkpɔkpɔ ne ge ɖe wo me esi wova gbɔwo ne xɔ wo ta la dzidzɔ ne ge ɖe wo me akpe na aƒetɔ le yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le mawo ƒe dukɔa ne gblɔ be amen. Our counselors are there and they will give you the sleep to feel. After that, we'll continue. Every yoke, every curse, every disease, every sickness is taken away from your life tonight. We're calling on Pastor Victor to help us in this session now. Counselors are just by your side, and those counselors are there to help you so that you can give us your name. Just write your full names on those cards, and then your address. In case you do not have a definite address, the number or street name, you can describe where you live, either by a popular market, or by the name of a compound, or by the name of a person that is well known around that area. Just describe where you live there on the card. And then you will give us how we can contact you, your phone number if you have a phone, and your email address in case you have. Just provide those things there. We shall use it to contact you and help you in case you have any need. So our counselors, please give them attention, all the people. Don't allow the insects to disturb you, but try as much as possible to give them those particulars. And if you are watching online and you just give your life to Christ, after the pastor's message this evening, you have to visit the link that is showing on the screen now and fill the form so we can assist you further in your new walk with Christ. Also, if you are listening via the radio or television and you just gave your life to Christ, send your name and your phone number and your location address via SMS or WhatsApp to this number. I'm going to call to you now. Plus 234 915 444 9263. That is plus 234 915 444 9263. And when you give us
your particulars through this phone number, we will be able to reach you, and you'll be able to share with us what the Lord has done in your life. And there will be a special online banquet for all those watching online who gave their lives to Christ on Sunday, the 3rd of April. That is after this week Sunday, the next week Sunday. There will be a special banquet for those who gave their lives online. More details about this will be sent to you. Our pastor will be delighted to have you join this special banquet. Thank you. And all those people here in Bayelsa, there will be Bayelsa Believers Banquet on that same date, on 3rd of April 2022, at the Deeper Life Campground by 3 p.m. and other designated venues as it is on your program. And so, look out for your program. At the back of your program, you will see those banquet venues where you can attend in case you came from other parts of the state. Please, let's not forget that tomorrow by 3 p.m. there is lunch hour with Jesus, and that will be taking place in the university auditorium. And so come at that time, and we shall be there to receive you and give you a special package from the Lord. And we want to encourage you to make out time to be there. You will be able to partake of the package from the pastor, and as the counselors are by your side, they are there with a package to give to you. Please open that package later, and you will read a letter from our pastor inviting you to both the banquet and the lunch hour with Christ. And so make sure you partake. You will not miss your blessings. And so counselors, please, can you help me to know if you have summarized your cluster? Please, at the far left there, if you have, can you please raise your hand, wave it at me if you have finished. Also with our VIPs, if you are there, we have counselors. Please raise up your hand. Raise up your hand if you have. Do we have you finished there? At the far left. Please, if you have, the supervisors should please help us and endeavor to put the cards in front of you. There is a basket that is meant for. So please, let us find out, please, at the near left side here. Have we finished our line? Please raise your hand and wave it at me. The supervisors, please help us. Okay. And then the central parts of our stage here, central part, can you raise up your hand if you have finished your side? Please raise up your hand and wave it at me. God bless you. And at the near right here, if you have finished your side, can you raise up your hand, wave it at me, please? Supervisors, please help me. You have finished. Can you raise up your hand and wave it at me? Wave it at me. Wave it at me. Supervisors, please, can you help me? If you have finished at the near right here, can you raise up your hand and wave it at me, please?
at the far right. If you have finished there, can you please raise up your hand and wave it at me? Please do that quickly. I'm waiting for you. And those of us who are here, you are looking for a miracle. You haven't seen a miracle before. You are going to see one tonight. You are going to get one tonight. And right now, you are going to get set because the man of God is coming. And let's rise up on our feet. We are about to receive special touch from the Lord. Freedom is here. Praise the Lord. Somebody expecting freedom there. Shout, freedom. Every sickness in your body, every infirmity, every yoke, every burden, every curse, taken away right now in Jesus' name. Remember, you are not a spectator. You are a partaker tonight. You're the possessor. Lift up that hand. Let the other hand. The Lord is about to touch you right now. Deliver you right now. When that final amen comes, then you check up yourself. Whatever the challenge, it will have gone. Father, in Jesus' name, you are a God who cannot fail. A God who cannot fail. Lord Jesus, you've given us your name, and you said whatsoever we ask in that name will be done. You are the same yesterday, today, and forever. You healed in the past. You are healing right now. You come to destroy the works of the devil. And every work of the devil in the life of anyone here be destroyed in Jesus' name. Whatever is covering your side, blindness, I command, come out in Jesus' name. Deafness, dumbness, I command, come out in Jesus' name. Right up, anything swollen in the body, I command, come out in Jesus' name. Afflictions of the devil, afflictions of the enemy, the yoke and the curse, be broken right now. You are delivered in Jesus' name. All the internal parts, the kidneys, the lungs, the liver, the pancreas, your heart, be healed right now in Jesus' name. Every incurable disease, cancer, cancer, abile dome khodoyo Yesu penkome dikanaku khodoyo to dolele masimele Yesu penkome oyomekpe ne khodoyo chosime gbogbo me peku hidea me to gbera ba peto ne kasincho wa yodole Yesu penkome akpade ka tutu na o le khodoyo to apeto apenu seme. Take that stroke away. Rise up and walk in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Broken bones, mended right now. Come together right now. Lord, manifest your power everywhere. To the right, to the left, to the center, to the back, everywhere. Manifestation, everywhere. Performance, everywhere. Miracle now. In Jesus' name. Over the radio, over the television. Le radio ajia, le télévision ajia, le phone ajia, te pesia te pe abeto wonusa ne deson. Do yo penusa wa ne deson, katutu wa ne deson. Do pe wo do wa ji la gbesi agbe fifila, abeto ape na olo. Yesu ape na olo, ela be na le we. Le Yesu pe come to pe dale.
You have got it. Eswasio. I said you have got Mebere it. eswasio. It is done. Owe na Check ovo. up. Dodo ki You'll okpo. find your miracle right Nkunu there. wa ye na kpo. Check up, Dodo check up, kukpo, check dodo up. kukpo. That miracle Dodo is there. kukpo. Just check it Nkunu up. ijim nenoa. Nkunu Our pastor abado na has ovo. prophesied over you. Maupa You mea have your ebro miracle. nyadi de Please, chiu. you Eye towa be eswasio. calm, be calm. Don't go Mi mo anywhere. na Just sa stay there where you are standing. dodo Check up kukpo. yourself. Chitre. Check Eye up na dodo yourself. kukpo. That thing you Dodo couldn't do kukpo. before, Numa start imate ma doing wo it right now. You couldn't walk before. Azonle nya Put gbana osa your mete leg sono. forward. Chitre. You Eye na couldn't move your flafowa. hand Eye na before. zon. Move that Alowaya. hand, raise it up. Flui. You Eye couldn't na see zen. before. Mete le Open your nupo eyes fifi and let somebody give you something to look at and give you something to read. And you couldn't hear before. Talk to those people and you'll be hearing the sound. And you'll be hearing the sound. The sound is bursting into your ears now. Check up. You will see that God has done it. God has healed you. If you are lame, paralyzed, you can wake up, jump out of your wheelchair, and throw away your walking stick. You receive all. And I want to tell you, the Lord has healed you. Claim it. And you are healed there. I want to hear a shout from you to show God has done something for you. Check it up, check it up, check it up, check it up. Check it up, check it up, and as you are checking, do the things you couldn't do before. You couldn't bend before, you couldn't kneel before, you couldn't stretch before, you couldn't lie down. Do the things you couldn't do before. Your miracle is there by your side. You have got it. You're online, and you're on radio, you're on television. The miracle is right there with you. Check it up and you will see what the Lord has done. And check it up and check it up and you will shout hallelujah, praise the Lord, and we shall share your testimony. We shall share. If you are online, you are going to send a chat to us, share your testimony with us. And if you just received your miracle, please share your testimony with us via the WhatsApp number being displayed on the screen, and then the testimony link on the screen. You will click it and you will share your testimony on the form that appears. You can also record any video of your testimony and share with us with the WhatsApp and Telegram, and by the grace of God we shall receive it and share wherever, in any place, online, in Europe, in America, in Asia, in Africa, in the Middle East. Please send in your testimonies. God has done great things. Everybody should be there. The buses will not move yet. The buses will be waiting for you. And so remain here and we are going to hear the testimonies. Yes, the testimonies right there. Please check up, and let us see what the Lord has done for you. Let us see what the Lord has done for you. Our ushers, our leaders are there to bring you out where you share your testimony. The Lord has done something for you. Shout, shout there, shout there. Shout, shout, shout. It is done. Yes, we are expecting a shout from you. As the Lord has done something for you, you are going to shout what the Lord has done for you. Let us share your testimony. Let us hear your testimony. Yes, bring them out. Bring them out. Don't be quiet about it. The Lord has done something for you.
Bring them out. Bring them out. Come and share your testimony. God bless you. Keep on bringing them out to the left-hand side of the stage here. Dida se ne le dɔnɔ ɖe gbɔ eye ne wɔ ɖeka va kpli le gbedodoɖa ya me mawu ɖe zɔ le ba gbe me sɔfona na dida se ɖo ɖa eye na do mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi wontɔ mawu ka se ŋtsi o mawu ƒe ŋusẽ esra wo kpɔ ye mawu wɔ nukunu le agbewo me. Share your testimony. Come out, please. Come to this left-hand side of the stage and share your testimony with us. Keep on checking yourself and do what you couldn't do before. The Almighty God has touched you. Entertaining the testimonies now. The Lord has done something for you. Don't go without sharing it. Come and share the testimonies. 90, 27, 34, 87. Allo 99, 99, 36, 75. God is good, He has moved me well. Oh my soul, rise up and praise the Lord. God is good. Oh my soul, the Lord has done something great. He has done great things. Come and share your testimony. He has blessed you tonight. All the nationwide, everywhere, in Nigeria, in Africa, in America, in Asia, in Europe, come and share. The Lord has done great things. Praise the Lord and worship the Lord. Please come out and share your testimonies. The Lord has marvelously blessed you tonight. Please, the testimonies can come. They can come forward now. Let's entertain. 90, 27, 34, 87. Allo 99, 99, 36, 75. Yo et Nadida C. Amen. Amen. You will listen to this announcement because of this program. The state government has cancelled the environmental sanitation for tomorrow, just to give everybody a chance to come and be blessed. And so don't forget the time for ministers' conference tomorrow, and don't forget the time for Christian workers and professionals conference, 6:45. Try to be here before then. We want to entertain the testimonies now. Please, can the handlers come forward to let us begin to hear the testimonies. Please, let's be seated. Let's relax. Our Father in the Lord is still around, and He's here waiting. And so, give Him that honor. Don't go while your Father is sitting down here. Don't go. Don't go. Stay here. Stay put.
And as you are obedient, even your miracle can happen while they are sharing their testimonies. Just please, we want our handlers to come forward to share the testimonies of what God has done. It's marvelous what the Lord has done. It's great what the Lord has done. And as you are checking and the Lord has done something for you, you shout hallelujah right there. And we'll rejoice with you. God is great. God is great. Keep on checking yourself. Keep on checking yourself. The Lord is working. And the Lord is doing great things. Yes, please. Let's entertain the testimonies. Praise the Lord. I said, praise the Lord. The Lord God Almighty is doing great things in this program. I'm Brokelly Beth Davis, and I am a medical doctor. And we verified these various cases. Number one is Sister Mary Obomo Frank. She has been having halitosis for about 6 to 7 years. Halitosis is bad breath, and it was because of dental caries. But I confirm that now it is gone. Let her testify. Yes, I'm Sister Mary Obama Frank from Nimbe, Obolomambri to be precise. I was having this severe tooth decay. It causes mouth odor. You can't even stay where I'm talking because you're like, oh God, your mouth is smell. So yesterday I was totally healed from that. Now I can perceive my mouth sensing. In fact, I'm happy. Praise the Lord. The Lord has given you fresh breath. Thank you. Fresh. Full redemption. Amen. Praise the Lord. Amen. Our brother here is Favor Oladimeji. Novisike va te pesia eben kwento Favor. It's not been able to recall things. And that started last year, June. But last night, the Lord touched him, and you will hear his testimony. Matem a asenoke echoama okashenshimia sebeda seredio. I have been having these issues that when I read, getting to the exam hall, all I've read, I'll be like brainstorming, and the ability to recall what I've read will be so difficult for me. And I've been praying, and this issue have been with me since last year, June. I've been praying to God that, these issues of brain recall, enu semnyo eye yele gbedomda ele tonama obena yele jido yobrebo eye mo pa me bena mi come ba si dara fisike dolelialia. I read the theme of the program and I tried to recall it 7 times and I did it. I said, may the name of the Lord me sonya si dare taji eye nu sike mete ona chaola me wo my wife and everything. I've been praying to God for a long time. The Lord, my admission, I've been awaiting. But I just want to say, God, thank you. I've been offered admission. Eye mangron konye na dodo po. Eye mauna beran konye tu. Makafu apeto maule dogan siko ona mlata. Wait. You repeat it. You read it, and then I'll take it away, and you'll let me know. So read it. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they overcame him by the word of the Lamb and by the word of their testimony. Odo Egipto alevila pe hula me to ape dasili pe nyao me.
Amen. Amen. The next testimony. Praise the Lord. The Lord is doing wonders. In fact, even before the program, great things happened. This is Sister Edith 1 year. The 5th of March, we went out for publicity. And she passed out. And then the son placed something, the anvil on her, and she revived. This is our pastor, and they are here to share the testimony. Praise the Lord. I said, praise the Lord. My name is Brother Adepoju Akindele. I'm the pastor of Sister Adekaji Apejole. Our district is Obuna district in the Okolobri group, Bahrain. Praise the Lord. By the grace of God, on the 16th of this month, Wednesday, we gather together in our church to go out for publicity. After we have prayed, then I share the anvil to everybody. But along the line, there is a kind of a bad weather, so we try to stop to go out. Along the line, she came to me and told me that the way my body is doing me, I don't like it. I say, She said, yes. So he left me. After that, she went to the backside in the front of the church. Then there's a small bench there. She sat on that bench. When she sat on that bench, the next thing that I heard was that, Pastor, come and pray for me. Come and pray for me. Then from there, I just ran after her. Before I reached there, from the bench, she slumped. And I carry her. As I carry her, I started praying for her. Then I called other brethren to come along and pray for her. So we tried to revive her. No way. Then I told somebody to go and call her husband. And they called him, and he came. And he carried her. And he started praying also, try to revive her. So all of us, we are praying. As we were praying, brethren, the people have started crying and they are disturbing us. Then I told brethren, let us carry her enter house. As we carry her enter house, we started praying. As I was praying, something told me that I should open my eyes. As I opened my eyes, I saw this little boy. He started removing his flyer from his neck. I was watching him. Then he moved closer to where our mother lie down. And he started using this flyer to rub her shoulder. When I discovered like that, I said, Lord, honor the faith of this little boy and bring our mother back to life. Honor the faith of this little boy and bring our mother back to life. Brethren, it's not even reached 3 seconds. Before I know, she made a noise. As she made that noise, she opened her eyes. As she opened her eye, she opened her mouth. And as she opened her mouth, she said, what happened to me? Why am I like this? Everybody was looking at her. Praise the Lord. And let's praise the Lord. Then I now say that, sister, this is well with you. That is how God will revive her back to life. Praise the Lord. Put your hands together for the Lord. Even a child can. Churchy, poor them, bench edori yo pastor adogbere kaka pastor lavara novia nyonwa egele bench ajichare anyigban eyimegale pampamu eye pastor be kokwele anyigban so dare bench aji eyo yo novia re yo le dogberare eta eye osime ko le dogberare tala novia ro to afifafa ela be ko novia magale
gbɔgbɔmu o eye wònya ame si ko le avi fama eye wòdo ame ɖewo nu be yɔ srɔ̃a va yɔ kɔkɔ yi ɖe aƒeme eye wòga yi ɖe gbedoɖa dzi pasɔ yi le do gbe ɖa bena yekpɔ ɖevi aɖe le nɔte ɖe be tagbe ele gbɔ ɖe yeƒe ŋɔtime bena agbegbɔgbɔ wòatrɔ gbɔ va eme eye esime ke kpɔnɔ ɖe la yi do ɖe yɔ tonamawo bena nɔvi sia ne gbɔ agbe eye zi ɖeka nɔvi nyɔnua ku kpe eye wògbɔ va agbe eye egale agbe le mía dome míakafu aƒetɔ mitsɔ bo na Kristo wakafu aƒetɔ Yesu ŋkɔ nye nye Ward Isioma mele Nigeria eye assemblée me yina le as I came here Nigeria with expectation to be healed, as soon as the man of God finished praying, I started doing what I could not do. I can bend down, I can stand, I can bend, I can bend, nyemete bɔbɔ nɔ ha na awɔ nu si ke me matema ke esi be ke mɔ ba mea do gbe ɖa bɔ la matema bɔbɔ matema dzɔ aha aya atrɔ ɖokui si nu ke yema se ve aɖeke o. Transferred from one place to another. But as soon as the man of God finished praying, it disappeared. Praise the Lord. Sister, you can bend. Let us see. Okay, God bless you. Navi olate bobo abobo aha ajo abobo wo miakpo navi awe ma o ne yira olo ma o yo do na blibo. Amen. Amen. We'll go online now for some testimonies. Ya vala o jimia ho na se lile tepe ma o kakta. We have great things happening. No ga o jole ya vala ji ma fe no sena e kasi ame geronchi all the way from Lagos. Nya se si acho Lagos. Is the story of a woman who was involved in an accident in 2019, and since then she could not walk without. Novia wa accident. Il est à peuvie à Silekiame. Matema megate les ensemble. Les morts permet avec Bodora Megbera nous c'est à l'Gedje Gede Yamama. Et son les ensemble. Les ensemble peut-on essayer à quelque bera ma ou casser les ensemble ma ou on gagne. Testimony that we have from the GS Facebook, where Obadi Allison wrote. Yeah, hoda se di cho blogger page Facebook aji. And on YouTube we have this one coming from YouTube la. Who says that he's had a toothache, but after the prayer of the man of God, the feeling, the pain, everything disappeared. Novia be ye le vevia le sele ben chila katame le mo pa me gbodora me gbela veve se de sia le jole ye pen chila me. Nigeria will take you live to Enugu State. Praise the Lord. By His grace, my name is Emmanuel Ane. I am from Amich District, Enugu, Nigeria. I want to testify the goodness of the Lord in my life during the last concluded crusade. Before then, I had a sore in my leg that has lasted for more than 2 years. This sore refused to go, but after the prayer of the man of God, the program, I was believing God that something will happen. I went home. During the following day, I wanted to check for the wound. Lo and behold, the wound was nowhere to be found again. Praise the Lord. It's dried by the power. Well, Emmanuel, can you show the audience the leg, the sore that has disappeared? You can see it, brethren. You can see the wound that has been healed after the prayer of the man of God. Praise the Lord. Your hands together for the Lord. If you have your testimony, please come out and share it with us. We are still expecting you. Don't go back without sharing your testimony. He has given us victory. Victory. Check up yourself. God is working. You come and share your testimony.
the next testimony. Praise the Lord. I present to you Bro Akoto, Akoto in Tabai. He has been having swollen leg with a very deep injury that the Lord God Almighty healed yesterday, and that wound dried up. Right foot. We hear from him now. Novia pe usi fwa popo emio fwa eye mo pa me gbedodo rara to mo pa me gbedora me gbela yepe afwa e sokple yepe nusi fwa sokple emio fwa. Go ahead. I just day one day, I just wake up and see wound in my leg. I don't know how the wound enter my leg. I don't battle for 3 months now. The leg, I don't stand for 30 minutes. But yesterday as I come, Pastor say, make I raise my hand for where the wound is. Then raise the hand up. As I put down for there, after the prayer, I begin feel relief. Praise the Lord. My leg is healed right now. The rise is gone. Then the surface is coming up small. Praise the Lord. Put your hands together for the Lord. Match that leg, match it on the ground very well. The devil is in trouble. The devil is in trouble. I will let him higher, Jehovah, I will let him higher. Amen. Amen. If you still have testimonies, just come out. That's it. Testimony to be given. Right. Okay, so the next testimony. Praise the Lord. Then I present to you Sister Vivian Osain. Vivian Osain has been having 15 years history of direct inguinal hernia, the left-hand side. But at the Taraba Global Crusade, the Lord healed her miraculously. She had been scheduled for surgery, but God healed her miraculously, and she's here to testify. Praise the living God. Nima komine Viviana San. That's bon man. Me bele bu boza. Me bon no ni si be wuliki en nebo. Elle wa pe tu me gbedo. E gbe voilà. Wa gren na mi. Mi a de go me na mi. Comme na boza no le duye. Isabel on the niveau. Autant me 15 years. Me bene ainia na bonne. E bo ke ka ofre le men. Ben si na an ma yin. Odia me tere me model mosime. Odia me tere temi SM ne metam hospital. O ben si no wula operation no bozam. Me ya si beri asoki sibe. Me ba isbe no ma me. Si na come mini. E pamna modia mosime ma de de. Wo isbe no ma me. Wo la maniere ipom na bosube. Wo man me. Otoya ta tere uki na na dala. Mi pulse me traba. Bele tembele. Osuneni. Oyi tijeni. Oyi si beni sibe. Viena yibo me soborne. To genu. Bele gba mene. Eti be peri o bofune mekulu.
Everybody should be seated. Please. Be seated. Be seated. Be seated. Be seated. Ovienis be wulukian membo. Mama manekba. Mama man mine. Me ya ubonso. Ya scare. Ubonso. Ozekeo. Osalama. Mi plan was me plan was Oi sibe. Me va kwa. Testimony in English. Let's hear the testimony in English. Praise the Lord. She had anemia in her body, and the sickness was disturbing her. She discovered that the thing just came suddenly upon her. She started telling herself that when God created her, God did not create her with anemia. So she was praying, and when she heard of this crusade, she came, and when the man of God was praying, suddenly the thing disappeared. She felt that something left her body, so she started praising God. He came to testify. Gone forever. Thrown into the depths of the sea. We have testimonies online, so we are going to entertain some testimonies online. Amen. Amen. Testimonies from online, please. We have great things happening online. This testifier from YouTube, Omon Mercy Benson, says that this testimony, he could not bend his back. And but as a man of God was praying tonight, after the final amen, he checked up, and lo and behold, all the pains were gone. Novia bena yemete senavele pe jimefume. Eye esimeke mo pa mi adogbera vola veve se siakata jo. Taiwo is an old member who had left Christ. According to him, he came back to Christ because of this global crusade. And at the crusade venue, the Lord touched him and healed him of leg pain and set him free. There he is. He's now able to walk. He has spent a lot of money, but now he is completely healed after the prayer of the man of God. And we have this one from Novinho nchuade cho Facebook jiebena yedemegbe. Eya son le toju moya kaka me isia me eche ba gbe na Yesu Kristo. Eye plebochi kekewi me era bele doalelem. Que ma occasionchi azon echi tele zonzom evo haya kekeke wada pena peto. According to this writing, at the final amen, he just discovered that his swelling was not there anymore. He is completely healed. Praise the Lord. Betty Canis wrote this testimony all the way from Europe. Betty Canis said that the husband had been pulled down by cancer. But after the final mia se da si cho yevo de novia be ye sronchu ala cancer popoani kele mo pe ame abe gbodora megbela haya keke cancer a ejo. That God has delivered her from the spirits of fear and from all novia rebe mau la kasi inchi to mo pa me gbodora me la ma chuka cho vonvon be asime gbagba vosanu pe fude na me la sime. I was in labor. The doctors reported that there was blood disorder and other diagnoses. But as the man of God began to pray, safe delivery, freedom,
Put your hands together. We shall follow up this testimony. We cannot but continue to keep celebrating the redemption we are receiving everywhere, all over the globe tonight, because this is coming from the GS Facebook page. Anolua James wrote, he says that he's had this pain in his heart for quite a long time, but tonight the God of full redemption Novia bena to Facebook jire gbogbo bena ele semble ba kota ke to mopa me abegodora mela ipo haya blibo ma uchukai. To the state overseer. Praise the Lord. The next testimony. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I present Papa Ozege Goodluck. He had a fracture resulting from an accident. He fell into a gutter, and then he fractured his 3 ribs, left hand side, and then there was an X-ray confirmation of the fracture with resulting pain. But last night, God touched him. You will hear from him. Praise the Lord. My name is Brother Goodluck Ozege. I am one of the coordinators in Deeper Life Church, Amalata under Amalata Group of Districts. On the 30th of October, after the service, I was going home from my district. And as I reached, there's a particular gutter a drainage that crossed the road between to the entrance of my house. So as I was about to cross the gutter, I did not know that my leg have overstepped the bridge, that is the plank on top of the gutter. So I fell inside the gutter, and there was water inside the gutter. So when I came out of the gutter, I felt pains all over by the left side of my ribs. So the pains were so severe, I could not bear it. I could not sleep. After 3 days, I went for X-ray to check myself. The X-ray results showed that I had 3 of my ribs had fractured. So since that time, I've been suffering from the pains, and even with some treatment I took, but all to no avail. As our pastor was praying this evening, and he mentioned broken bones, all those broken bones be joined together. I felt strong, the bones were joined together, and I received my healing. I give God the glory in Jesus' name. You are free forever, full redemption. The next testimony. Keep on checking yourself as you see what the Lord has done. Praise the Lord. I present to you Brother Daniel Lindsay. He had an accident 3 days ago. A vehicle ran over his right foot, and with great pains. But tonight, the Lord God Almighty has healed him. Hear from him, please. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I'm Izzy Daniel by name. I'm from Yenegoa Region NDU Group. I want to bless the name of the Lord for the healing, for what the Lord has done for me. The day before yesterday, we were in the airport, so I was about to control a motor back. So I don't know what happened, out of carelessness or what, I fell out of the motor on high speed. When I fell, I just crashed my leg, and the tire of the motor, that is the luxurious bus, mashed my leg, stepped on my leg. The log just swollen, the ankle, everything. I was just feeling severe pain. The thing was paining me, the massage leg due to no avail. I was supposed to sing with the choristers yesterday, but there's no way. Even some of my brethren, they can quantify. Even today, I just put. I forced myself. They say, but Daniel, are you going to sing today? I say I will sing. And I put on my shoe with faith. I came here.
And to God be the glory. During the counseling, where our Father the Lord say, after the prayer of the man of God, our Father, he said, just check yourself. And to God be the glory, the pain is no more there. Praise the Lord. You are healed. Praise the Lord. Amen. Give me a shout of amen. The Lord has been wonderful tonight, and we need to rise up to praise the name of the Lord and thank him for his mercy, his goodness, his visitation, and thank God for our pastor that the Lord has used to set men free. Let's praise the name of the Lord. Let's worship the name of the Lord. Just say, God, thank you. Thank you for all that you have done for us. Thank you for keeping the weather for us. Not hot, not cold. Everything is so wonderful. Let's praise the name of the Lord. Let's thank God for our media men and those who are handling our electrical gadgets. Let's praise the name of the Lord for them. Let's thank God for our video people. Let's thank God. Ceux de la vidéo, notre pasteur, pour nos dirigeants qui ont contribué au progrès et au succès du programme d'aujourd'hui. Adorons le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un plus grand Mère. Notre Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Nous t'adorons pour ta fidélité. Merci Seigneur pour l'amour dont tu nous as bénis depuis la session matinale jusqu'à ce soir. Tu nous as menés ici et tu as mis la joie dans nos vies. Tu as mis le bonheur dans nos cœurs. Nous te louons, nous t'adorons. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Merci pour notre pasteur que tu as utilisé. Merci pour l'avoir fortifié. Merci pour l'onction. Nous croyons que demain, ce sera plus grand qu'aujourd'hui au nom de Jésus. Père, nous prions. Comme nous tous, nous rentrons pour nous reposer. Nous prions que tu continues à nous visiter au nom de Jésus. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus. Amen, Jesus. Fin ce soir. Christ tomorrow by 3 p.m. Don't forget. And don't forget our program in the morning for all Christian workers. If you're a worker in the church, any church at all, if you're a minister of the gospel, we shall be here tomorrow morning by 6:45 in the morning. Our pastor will be here to give us the secrets of success to all professionals and ministers and Christian workers. And so don't forget that program. And as you are coming tomorrow in the evening, don't forget to come along with your friends, your neighbors, and those who are hurting and those who are having problems, and believe God for them, that God will visit them. Thank you very much, and God bless you. Did you say amen? Thank you very much. Thank you.